ایواره بخیر بینرین چرپل مدیا و پیف تیوی ایرو دیسا ام بخلقه کی نو و بدم میوانن هیجا بوارانه و هروها ما مستعل باقی جی لگل مایا اما پیشی بگرین های کداویه لروجاوی کردستان قومنا هنکی بعثوان بکن و لسروانا میوانه مده هنکی بیرو بوچونه خواه پیشکش بکن لپیشیا کو ام دست به برنامه بکن کرته ویدیو کی ما هیا پشت کرته ویدیو تی ما مستعل باقی هر دو میوانه ما برز ملک دمرتاش و کردستان علی بدن ناسین برای حواله ما رجیه آنها کرته ویدیو ما بله هر دو میوان ما کردستان علی هم خیر سراسر چاوا هاتنه و ملک دمرتاش جناب وجید خیر هاتنه و ما مستعل باقی هم جبو تجد بجم بخیر هاتنه چاره کیدن و هم جبو حمید تماشوان مجید بجم بخیر هاتنه هم هیوید کم بهورا برنامه کی بکر تب بهورا گداری بکم بشوپینن و هر وها دیس از بجم برسو و تبنين تماشفان المات برنامه دولة من ترببة وكرم كه بيشي ام هردو ميفاني خواه اوارا تماشفان را بدن ناسين و باش ام درباز برنامه بله سپاس کک مرزا تماشوان هیجا تماشوان پیف تیوی و چارپل مدیا و انت بخیر و خوشی هاتن هر وکی دیجی ام خیراتن بهر دو میوان خوی عزیز درکن کردستان خان وکی دیجی ملک خان كرتجيان حرب ميوان مي عزيز كردستان علي تشالاكوانا ككرد برازيل حمي جهن تشالاكين كردستاني تشيج دربي ولا تشلندري ولا حرتم حاضر دبه ايرورو تشالاكوانا كي لألمانيا دمينة لباجار آخن لورجي قلق بربرسياري لسر ملي خواه القرتنة بربرسيارة كوملا آخنة يا كردن آخن هر وکی دیجی اندامک بود کمیتا یا کولن یا مهرجانا کولن جبور رفرندوم سال 2017 هر وکی دیجی امید بینن دی فدراسیون کردستانی یا روندا کردستانی لجدربی ولات للدياسپورا هرتمجي او بشدار ناویده وکی دیجی جیگرا سروکن روندی لهريما دوسلدورف براستيجي بربرسياري وقالك هر وكي بربرسياري دبر التورا دل سوزي الريبازة برزاني دل أوروبا هي بدار من راس خوندبه هر وكي ديجي چالاقوان دواري جلو برگن كردي دواري نوروزا ده حرتمجي لداره إيرورو يعني بريبه برنيا ندوات انجي سيمينار سياسي وجواكي انجي چاندهي حرتم او خودد پیش واجي اداره دك انجي بريبه دبه هر وكي ديجي چالاكي نوي دوار جواكي ومالباتي جبلي مسألة سياسي دور دجي خورته لأوروبا براسيجي امدبين الحمي محافلين كردي قوتشي دبن خلقا ما يارو جواي كردستاني جمرنا قوتي خوندنا يشي دارا وكار بيجي وكي ديجي زباورم يعني او جي خود شاسبين الحمي چالاكيين كو لي حاضر دبه حوالا ما ملك دمرتاش او جي خلقا ما يارو جواي كردستاني صالح 1990 لباجار قامش لوجدايق بويه
خوندنا خو حتی ئاستەیە ئەمەدایی تەواو کریە وەکی دیژی دشانۆ دە 3 ساڵات شانۆ دە خەبتیە وەک شانۆگەر و 7 ساڵاژی دە ڕۆژنەمەیە ڕۆناهی دە کار کریە بەشێ کوردی دێ چه دوارێ سیاسی جڤاکی و دوارێ ژنان دە هاتی لەسەر ڕاوەستیە و نویساندەیە وەک وەرگەڕوان دنابەرە 3 زمانە دە کار دەکە زمانی کوردی عەرەبی و تورکی وەکی دە هەرچی زماناژی تێ دزیرەکە و بکارتینە هەر وەکی دیژی فۆتۆگرافە دوارێ ڕۆژنەمەوانیە دێ وەک مالباتی دو زارۆکێن وێ هەنە ئیرۆ لە سوێسرا دەمێنێ ئەوجی کۆچبەر بووی وەک مەهەمی کووردا کەسن دیاسپۆرا دەخۆری دەبن بکورتایە هەردوونن خوشکن عزیز ئەگەر تشتێکی زێدە الجەم و هەبە کێم کردبێ و کارم بینن زمان ئەو دەرفەت الجەم و هەردووکاژی هەیە بەلێ کەک میرزا بەڵێ وە دیارە ئەو کێکی تێبنیێوانتنە gelek spas mamosta Elbaqî û carekin em dibêjin hûn bixêr hatine û derbasê mijarê xwe bin mamosta bes xalîter bû mamosta anî ziman got ji ber xwendinê ez ê mamosta û temeşvana rebîn û ziman ez ne mizanko xwendiye û ne peymangeh bes bi keloriya عربی یا سوری û her wiha em bi biriya korsa û biriya navendê xwe yên partiya em fêrî xwendina Kurdî nivîsandin û xwendin û her wiha ez ev 5 salê min tora bi sozê Rêbaza Barzanî de wergerênim ji Kurdiya Badînî tîpên Erebî wergerênim tîpê Latînî ez vî karî jî dikim bes bawernama ne zanko ne peymangeha li def minîne spas gelekî bo vazaniyariya belê gelekî spas û em melekxanê te temamen tiştek din tune tu pêva zêde bikî Na spas birêderanî ziman baş e Newroz Xan ka em derbasê bername xwe bin mijara me ewilê belê em dizanin ku eva demek ye ku li Helebê problema her du taxê me yên Şêx Mexsûd û Eşrefiye li Rojavayê Kurdistanê heye lê heftekî berê di navbeyna rêveberiya Xweser em bêjin û her wiha Hesedê û ewkê çi ye Ehmed Şer'a peymanekî pêkanîn û duî peymanî da her du taxê me gotin tê wek xwe bimînin û her wiha gotin dê asayişî ji aliyê Kurda verekirin û piştî lê ew asayîş dê girêdayê hikûmeta ya jî îdarehayê nû ê Şamê bibe ez ê ev qesa bêjim û ez ê ji we re bihêlim wek rojnamevan ez ê cariha ji pêşî ji Melekxan dest pê bikim rojnamevan divê haya wî zêdetir jî hebe kam binêrin çi bêje ji me re yanî li wê çi bû çi heye niha rewş çi ye û bi rastî hûn bawer dikin ku hikûmeta katî ya jî dewamî ku ew peyman divê de bicî bibînin ku Kurd bi xwe îdare xwe bikin diwan her du taxên ku nav xalên xwe da jî gotine Heleb bajarekî Sûriye lê her du taxên Kurdî jî têda wek xwe jî bijîn hûn çi dibêjin ji bo wî Belê destpêkê spas dikim ji bo tevlîbûnan vê bernamê jî ji bo îtîfaqê ji xwe yekê Nîsanê rastiya vê îtîfaq hate çêkirin ji bo yekê Nîsanê îtîfaqê navbera her du taxên Kurdî Şêx Mexsûd û Eşrefiyê rahat kirin diriya em bêjin hikûmeta demkî bi hev rahat kirin ji xwe bêjim ew îtîfaqî ser 14 benda hatibûn çêkirin çarne 14 benda hebûn ew bendanan wê bi demêre werê kirin her 14 benda ne bi carekê re bi demêre bêkirin yek ji wa benda jî gotibûn wê ew her du taxane bi aramî jiyan kê li gorî kulturê xwe çanda xwe evaya wê jiyan bikin ya duyemî jî got divê qesedê hêzê YPG YPJ divê tevlî û çekê xwe giran ji wir derkevin ev benda ya yekemî ji xwe îtîfaqî çêbû ew got wê ev her du taxane giringin taxê Kurdî ne
برأريد حلب دوك الجغرافي دراستي مزن استراتيجية هي ويكجي تركي قالك داخوياني خدا وقفجي خوارنجو حلب متخن يكي وك ولايتها تركي ده اجي قالك مجرى استي سرهات نكرن من هاد مجرى اتفاقي دبن سروي اتفاقي هات كرن او اتفاقي كرن جوجبو حردو اراميد نابرا جو ت روشن لشكريان قرتنا كردان تيدا تشينبي وبارامي بجين وبچاندا خو بزماني خو بجين ويا دويما جوجبو كشاندنا هزن عسكري شخو جور هاتن كشاندن دو حمل الهزة الورتشي يبقى جي بي تشم قصد مب تبلو تشكي خوش وردر كتن ورادستي أصايش يكرن أصايش ياد بن سيوانا ريبا بريا خسرده ود بندي دجي هات كرنجو أسيري قد هردو طرفادا ورن رادست كرن وبيجي تبادل أسرى تشبن دور دا أوجي تشيبو د صدو تشلو شش أسير وجوانا حفتي ونه أم بيجي وقت بلاشكرن أم بيجي يعني تشتين أم بيجي نمازان بيتشنا بالوابكن إجريداي د حكومة آدم كيبون برانية قلتي الجل إيجل جر بيجن لاشكرين كرديان جي بيجن بجر أصايش يعني هذا القصة دي براني حمي عسكريون ليه قرتين هاتن جوهرتن يه كرد يه دستي حكومة الشرع براني سيفيل بون جن بون وحم يه عسكر بركين بود نافادا حتى مقارن بيجن براني جوان جي ادناف زيادة كارد كرن اللي قرتبون أسير أبجي فرق يعني إما براني أسير ادناف دستي القصة ده أم بيجن يبهجي يقول الشيخ مقصود برانية لشكريبون ويد ناب دستي حكومة عدم جيت أغلى برانية وانجي سيفيل بون يانجي يقول سازية جواكي دا كارد كرن راسي بتشتاج تشيبو بتشتاج شهر نيسان ده هات شكرن ونهاجي قوتن دخالك دي دجي وهن بردوان بكن بس نها أب راوستيا راستي جبرت شيء وراوستيا هين نزل على لقوتن وأب تخانة ود تاني بن كنترول أسايش دبي ودبن سيوانا ريبابريا خسر نا دحكومة دمكي أب حردو تخانة تايبت جرينجيا وهي وحتى سازي ويجباكي والجوري إيجو هاتني را تشكرن والجوري خبينن ودبن ربابريا خسر دبينن تاوي على قدار حكومته زيادة جتنا بي أو بريارن جو هاتبن كرنجي ودي صد نبرا واتفاق ده هاتني كرن والجوري ورزقنا مايا وبمشن. بله قالك سباس از بين بارزدار كردستان علي از برسبا اواكي دم بكم دناف بيما خالن بيما نواندا وك میوانی ملک جی باز کرد دوی او کسین یا جی آسایشا که وی داره دپارزه دناف گریدای او که ببه رگبریا خسر به و باجار جی باجار اکی سوریه و تو تاغیر کردیه اما دناوا خدا چقاسا ناکوکن یا جی چقاسا لدش هفن که مرد چقاسا تکاره اوا خاپاندنه کی نینه گلوج بوس بروجه مرد چقا ساعت کاره پی باور بکه و وکیدن جنابتا چت بیجه بله ما مستعد خوش والله میجی باش گهداری حوالا برز ملکر اف خالين الدف هي بلكي اف زانياريين زلال الدف منبون بربيرف كتني يعني جي اتفاقيه بس وقت ديار وقت امد شوبينن بتباي هزن يبقى جوي جهات نبكشاندن وهون حميج زانن حلب باجاركي سوريا وند غريدايا أما بيجن روش أبا يعني ديموغرافيا نيا كردايا براستي بس دتاخي سركاي كردش كبنار دور دنا وأسايشا إيروبوا بباريزي قرو أسايش تاني ويقاربي با كسب باريزي جبو يعني أفجه برسيارية شماني وهذا واين عسكري دركبن وهذا أسايشي أو هذا أسايشي تاني بميني
براسي أرجه برسياري دف مجي بس أب اتفاقيات وتشيبوي ووكا راغاندنا شوباندنا ما يقو أم دبينن أو سرپرشتيا دستي تركي دايا سر وحتى إيروجي من نوچانا گهداري كرد تركي آني بو زمان يك هيا برپرسا كي پياديها يعني جي ريبابريا خو سر بدران زانتشيات شكيوسا قوتيا أم گفتوگوي بحكومتا شرع رادكن تايبتيش بروشا حلبي ود لي نا روبرو وما هو روبرو قلنا أمنا روبرو دانوستاندنه دکن بریا شرع ترکی کوتیه دوی بریا شرع ام دانوستاندنه بوا هزن ریبابریا خسر بکن وقت دیارجی اب اتفاقیها انجامه و نتیجه و عربی بيجن براستي انها اب وقت شغله دهرو جايا او ايريشين تندر لسر بندابة تشرين دبي او هاتي راوستاندن هر وهاجي اراميكك استقرارك امنك دنابا حلبي دو هر دو تاخين كردادا هاتيا انجام دان سر براتيكي افتي خياكرن ووقت دي بيجي دفوا زلاليني دي هبن جلسة ما مستعل باقي از باواكي دنج جناب تبرسن ام دزانن کو دو تاغجي لنف شامي ده هي کو اواناجي تاغي كردينه و حمام بيجي كل ويد جين كردن و تاغي كردينه شما لوي بيوستي بينا بين کو آسایشا کردی لوی بجیب کن و آرامی لوی هبه و شما لحلبه دخواز او دکن که دبیجن یا جنهات بیجن که هر دو تاغین کردی دبن آسایشا دبن اداره او که کردی دا به حسده یا یه پگه دا به و ام دبینه که جنهاوه هدی و دیسا نارکوکی دنابره دا هیا هرچند 4 روزه جی هرچند 4 روزه که پیماناتی امضا کردن لی ام دبینه تدا هی تشتی که لگور وان پیمانانینن دیسا رو ددن جناب تا چه بشه. بله سپاس کاک میرزا براستی پرساته بالکشه هر دو طاغن کردی لشامه رکن الدین و زوراوه هنن راسته لور خودی بومن رکن الدین باش مامن مثلا هبونا هسده لكو هبونا هسده لطاقة أشرفية وشيخ مقصود هبون وبتشكل جرانج الور هبون يرو أو شكل ورتنن ركن الدين وزراوال شامي تنن يجبر بيها يعني بس ملتي سبيل ورن ملتي ما يكرد وذات قال كي جوا قال لك جوا انتجرير بونن يعني سيميلير بونن هماني بعربجي ليبلي افتايبت منديا حردو طاغن لحلبة براسي تشتكي قلكي جرينجة في بيمانا قوتشي بودنا في هسه دي وحكومة الشرع وقوها بالا حردو هوالا ان هيجا تشتم باشا ان زمان بيمان بشار دخل ابو راس وقوها بالا ملك جيبوت قالك جي يعني مثلا دبيجين او حردو طاغ ودبن دستن اسايشن كرد دبن دقلقو او طاقه حلبي قالك طاقه باجار حلبي وتايبت مندي اويها بمسالاك جواكي مسالا حتى شاندي ودبيجي دحلو طاغان كارن قال زماني عربي زماني كردي جي بخينن يعني تشكي قالكي قزنجك مزنه او ناخوازن او لشكر بطانك وتوبن جران لور بمينن جبر بيها ويج هسه دي خوسن جو خوبكشينن روج هلاتي فراتي بگومان پیمانک باشش بر چما هر دو تاجی دور پیش کردن هاتبو دور پیش کردن کاک میرزا یعنی او خوارن چونو هاتن او نمابون یعنی خلک مجد ور کازن دکرن جبر بیاوی پیمانک بارم پوزیتیو اوی یعنی باشبونه گلکترین جه نه باشبونه گلکن گازنات کن انو ایرو حسد هر دو تاخ سپارتن حکومت شرع کا چه دست ما نا خلک ملور دبي خليبه بن دبي جانك بكن دبي هرنو بين دركبن تاقي حلبي دي بقرن خوارنو بخوارن ده ورجواره وكيديجي او قالك سينور وتشجر بيجن بوست خصو الناف حدو باجا حدو طاغا وطاغين ديتر او دبي بي حميره كرن يعني قالك تشتنن براسي دبي خارين حد شهر دخلان تشتكي باش بو حد طرفها ايرو تشتكي بالكيش هيك ميرزا وقت حكومتها الشرع
يعني دانستندني بحسد يردك وك دولتك يردك وأفتشتكي بوانا خوش بعربة نخوش لبلي بمد باش يعني تشتكي باش حتى أنا جيت تايبت منديك كردا أجان بيجن هسدي يعني هيجن ديمقراطية سوري أجان بيجن كردن يعني تجبت برانيا واجي كردن بيجومان هناك بيجن عربي نا كردن وسر كردي واجي كردن ديمك أو مثلا ننافچهی سیاسی یا گو ایرو ام باند کنو دخوازن جی سوری تبایی ببه ایرو دبه پیمانه ده چاره سر دبه پیمانه ده خویا کرن وقت حکومت شرع و هسه ده بهدور به پیمانه داد کن پیمانه که و حردو حتی جی و گو هوالا مملک گود يصير جم حردو طرفها يعني بهدور هاتم قهرتين أبجي تشتكي قالك باركيشة وتري تشتكي قالك هي جاي بلي لفر تشتكي الدن هي حكومتها أحمد بشر حتى انها جبو إدارة سوريا بقشتي ام بيجن او كيكينان يد بهر حمي سوريا وام تو جوازي كي تدا ناخنا ناوي وجبو تو هرم كيجي او كيكي تايبتي جي دانان وك فدر وك كرد انها انا كسو وهن قال لك كسندن دبيجن دفيد بفدراليه با يجي باواكي دنبا فيا قبولنا فيا اترافنا لي باواكي دنت دناب حلب دا دو تاغي كردي هنا جبوان اوتونومي دبيجه اوا چواد به يعني ناگوك نه ياجي اوا اشارتي ويتشتينينا دي روجاوي كردستاني ببا فدرال ياجي ببا اوتونوم باواكي دن صانكت ميرزا مثلا احمد الشرع يرو قال لك تشتان نوي ربك جبر او هيزن چقدار يه بيره مثلا كردي قبول ناكن مثلا جو ولات سوري دبيجن ولاتك عربه وكا مثلا عربي سنه دبي حميد سنه او حكم بكن حكم داربن افك هاتين قد سوري دبي زوزو ما في وني دان لي احمد شرع باور ازري قماني دكم وقت سربورك وقت تجربك تشيكر يرو البحر بطاقه ببنا رياكشونا بي ملتي عرب كاتشقاسي وبراستيجي بلكي انا تسر مديا عربي ناخوين كميرزا مديا عربي او برشاش خودك اللي بيتشاو ام حكومه د سلاطاري دست مدي يرو ام دانو استندني بهسه دكن وك عسكري وك لشكري ولاتك يتر وك ولاتك دي يعني او هستي واد ديرنجي ددخو يا كرن ليه بلي شرع لدي من نره اگر اب مثلا چو سری بگومان و هدی گابن باش باری پوزیتیو باری کردار بیدان د پیشروجه ده بتایبتی امانه ور سر خلا مثلا کرد بکفتنه که دو هفچه کرنن و بچرنگی و شان دک یک شان در سوری هر شامه و بچرنگی دان بله گلک سپاس جبوی خالی اگر تشتکی میوان متن بن کو باس بکن زیده لی زیده کرم که جبو راستی هواني ما تشتكاني زمان عبد الباقي قد قح جبو حتى راقهاندنين عربا دما اب اتفاق نابرا حردو تاخن كردي دت هات كرشيخ مقصود واشرفيه حتى دوادقو داني بون السلطات سلطة الإدارة الذاتية من آسايش وبالأحرى داني بون تحت الأمن الداخلي عائد لسلطات الإدارة الذاتية يعني حتى أو وكا اختيت بيجي جيك السلطات دمكي وبيجي وكانوا اتفاقيك بدولتك درتكن نابراغ هادني خود زانش بخوشي حرجي زانن جو تشد ملي ربا برني ده تشد ملي لشكري تشد ملي سياسي ده هيزك هيا جيباورين وقلب بشتقريه بس عرب قشتي راسي برايم عرب قشتي ام بيجن مسألة كردي هناك جي أبد ذهنية بعض ده نأي صال ونجبة صالة هاتي چاندن جو كرد نخودي تشتكبن دما دبنا خودي ستاتويك دما دبنا وك اتفاقك ريبندك يعني بيمانك بهب تشب شرعرة تشد نابرا كسي درتي تشكرين ولو بوابال كشتي دنيا قش كارن لهبدورة دجمنتية بكن دما دبن مسألة كرد تين قلهب تشتكي ديروكي حيوك أنا تيمشاندن بله گلک سپاس بله بس خالك بچوك هست خوازم أجيبين وزمان در فتح بي کرم
دوختد رژیما بعث بشار بری روخاندنا رژیما بشار ولا بعث هر دو تاخ بن کنترولا و هزل کردی دبون اسایش و یپکی گلو پرسیارم اوا ماوی دمه اوتونومی بوش بو کردا اعترافك بو بمافي كردا نه يعني او چبو وقتی دوی دمه ده نها برواجي ابا پیمانان و ده اتفاقیان و ده دوی هزل عسکری جدر کبن اسایش وک پاراستنه که وک حتی وک ترافیک يعني راوستيني يعني بباريزي دويدة ده اف نرينا بدا نابي ما في اوتونوميش كردارا ويانجي نابي اعترافك بما في وملتك ملتك سر عرضي خونا يعني دوزا كمظنة نيا دو تاخل باجارك عربا حلب وحمص وحما وشام خطا كرسوني بهذا قريدايا يعني اف نابي جهكي از نرينا مد از نابي جهكي و ام بيج ما قزنجك دس خوا اني اب هر دو تاخيها كردي ما تيدا باراستي بن يعني كرد ايرو ام دياسبورانا ام باراستي بن بالنظام في ولاتك وام تيدا دجين قالوا اوجه دبي كردستان قالوا اوجه دبي ما فيما ام دبن خداني بس ام باراستينا تيدا يعني بفيرانجيا ايرو روج آبای کردستانی و هر دو هیزن کردستانی یک دنگی و یک هلوستی راشنا تزگریکا ما دوزا کردی و هر نشاما پایتخت بشارع را رونن و دن سر ماسه و اختی اعتراف ما في مبو مبدس خبا آني لا مركزي اوتونومي يانجي فدرالي يانجي ريبريا خسر اعترافك دولي بيبو هنجي ما مبدس خبا آني از وی نرینام وی خاله هاده یا آخر از خود نخوازم نقاش بکم جبوه دهلم لی ام دزانن که البت وی داره بلکه پرچکی آخا کردستانی نینه لی بپرانی دو تاغیوی کردن دناو سیستم دموکراسی دا ولات اوروپا جنابه و باش دزانه که جواکه که دوزا زمان خوب که دوزا چند خوب که دوزا جیان خوب که دموکراسیا ولاتین اوروپا دا وی او کی دتنوانا ممکنه اداره احمد شرع موسا بیژن بلکه به دموکرات او جی بوی آواز بوی سیستمی جبو وان گوتی باشه ام بر پارز وقت ما مستعل باقی جی باس کر حتی باسا خواندنا زمان کردی و پرورده زمان کردی جهت دا ام دبیجن اول تشتکی خراب نینه باشه دوی دسپیکی دا يعني دوی دسپیکی دا ته معنا کم ما مدیسا ما مستعل باقی گوت اعترافا بهبونا کردا که خودی آخن خودی نتوانه خودی او کن دوی جغرافیای دا اعترافاویه جی بحمد شرعه البت دیسا ما مستعل باقی باس کر که هنا کی دولت هنا یا جی درو دور هنا و نف عربا دا بخواجی دجاتیه کی مزن هیا که زو نکاره تعریفاوی تشتیب که اما بلکه بس سدمه کی و ببا او که کوانا هیم بکه هینه تشتی دموکراسی بکه تکاره وسا بجی لیدیسا جی جناب وزانه بس خوازم کومنتاره که خوش کرم که کردستان بیجم جبنا و هر چهار خود واضح خالون ده کشور دخال دبیجه دوی ملتی هندری هر دو تاغان بین پاراستن و تایبتمندی اوای جواکی و چاندهی جی بی پاراستن بله يعني افكار بشك جي بشكي وقت بيجن ريبريك خسر لحردو طاغانده يعني بين ديريكت او نكار اشكره بكن خوش كردستان انا حميد شتا وقوم قلت يعني بلكي احمد الشرع تجربه كيتشيدك سربوره كيتشيدك قال له هقد دفاع حردو طاغانده خلكن عربي دور لي حلبي قبول كرن انه تايبت منديك واحد طاغان هبه ديمك باش امكان سري شامي سوريا تري بكن يا دو تشتكي قلكي بالكش دبل بالا تدبر مثلا اسايشه شرطانا والجمع كردا يعني اسايش جنن وكرن للجمع عربه جنتننا يعني او تايبت منديه هاجي دهيلق ودحرد طاغاد الهبه وقتها خلك سوريان انجي طاغن دي سبيل ورن ببين الاشرفيه ولا شيخ مقصود جن اداره ترافيك دكن انجي دهندره مركز شرطه دنن وغيرتك جمع شباب او جي دوز بكن يعني بلكي ما بعلمن قال لك تشتا
فجبر فيها وقتها دبيجن يعني بيجومان يعني ما في ما كردا جولو قلكي مستري ومعنا ورنسر لبلي او قابك بوزيتيف تقومان عمده وسباس بله ام في ببورينش ملاي خان بس بمرجار كرد بداوي ديجا ام يا كما زعفن مجاري ما قال لك بلي راستا استبلي هبال عبد الباقي بن مسلمة ندت تاني دتاخي كردينة دما اموانا بشتقوه بكن امي قالك تشتا بشتقوه بكن گرنگیه که وی باجاری هیا هر دو تاخه هی یا می چند دکره ببریل ور بدن آوا کرن بدن ناس کرنش در دوری ره ابتشتکی گلکی گرنگه گاوک یکمین جبوم کاربن تشتی ام بیجنه که وقت بیجن لا مرکزیه به یعن فدرالی به گلک تشت خال گافتین آبیتن بجاره کرک مرو نکاری بچه هری جوری دخوازه خو فدرالی آن کود فدرالی آبا که مرو گاف دباکو مرو شتاخه کش دتاخه دست پی بکه مرو دا که به حیا وقت بیجه خیزه یا روجاوای کردستانی گشی بله گلک سپاس ام دربازی خالا خواهید دیاد بن اگر نوروز خان بله پیمانه که نو دنو بین حسده و احمد شرعه به گارانتوریا ترکیه و امریکا براستی اوا جالی تماشوان اوا و جالی مخواجی بالکشه گرنگه جی تشتكي وسابيك وامريكا وتركيا لسروي لهفاتن يجي لسروي بيماني هم فكر بنا وبنا غارانتياوي از جواب بپرس از بخوا قد تشتكينا بيجم كا اف بيمان چيه كو تركيا گلو دنا برجاندي كردا دا كو تركيا بيه غارانتورا وي تشتي لگل امريكا از جواب بپرسم نظام که کردستان خان هایا ویجوی خالی هیتنه او اگر کاره برات او که بیجه اگر نازل چون با روزنامه وان دیسا بله ماموستا از گور شوپاندن آمد دبی اویده افتشتید بن چابدیریا امریکا و دسوردانا ترکی دبراسی ترکی نابه گارنتی ترکی تجاری نابه گارنتی و مافکی کرده دست خواه ببینه بس امریکا ایرو چابدیر سر روشا سوری تبایی و هر وها سر روشا روش آوای کردستانی و گلک تشتیوه وقت بیجه دنابا حسده و یاند قصده و تشتیکو تین کرنو بروانیا هاتی برچاوه امریکایا و اف گارانتیا هیا بیجی ترکی خوازه ویجی تشتکی بدست خواه ببینی تشتکی وی دستی وی بکوید ناف پشکه ویجی بکوید ناف سوریه ده بس از بیجم دوکه وارو جد داوی هاتی خویا کرن اسرائیل ناهلی اف تشتی بی دایا خویا کرن دوی ترکی دوری پشکه سوری بی و ناهلی تشتک ترکی دست خواه ببینه امریکا جی مرجی وی هنه شرط و مرجی وی هنه شرط و مرجی وی هنه کو مافی مروفا بی پاراستن کو تایبتی پشتی وی بیورا کو ساحل سوری چه بوی یعنی بری وی نرینه که امریکا هبو پشتی وی كومكوجي ام كارن بيجن كومكوجي او تندويا لساحل سوري دمافع علوية دا خاطي كرن راستا ريجيما هاتي روخاندن علوي بون سروكي سوري وبربرسوي علوي بون بس نايوي واتاي ملتي علوي حمي بونه كاربن حتى بفي رنجي تندرو وفي رنجي تندو تجيب دمافع وكسي سبيل دا هاتي كرن نيرينا امريكا جهاتا بهرتن جبروية كي امریکا گارانتی تخوازه دوی مافی مروفا هبه دویت پاراستنا سویلا هبه دویت اف جهه سلاح و مواده هشمند و اف تشتهی بشارتی حکمتا شرع جيرا اشكره بكي الواجهه وقت بيجي باقش بكي قال لك اوي هنا حتى جارانتي بدي حكمتها شرع كوكاربي حكمتها كنو دستورك اعلان بكي وحكمتك بهيس دا مزريني بله كردستان خان اما نها او كما او اف بيمان تشيه لسر كيجا بيماني حسد وشرع الهف كرنا دبن غارانتوريا
امریکا و ترکیه ده اگر ملک خان بکار به تشتکی لسر وی بیجه پیشی اف پیمان چیه دوی پیمانی دا چه هیه که ترکیه قایل بیا راضی بیا گارانتور دنگی تناه دنگی تگرتیه ملک دنگی خوی بورینه ji bo servê itîfaqiyan jî bêjin peyman ev hevkirin hîn tiştekî resmî daneketî ji bo yekê em tiştê got me bihîstine çi diriya hinekare çi diriya Facebook'a re bêje social media de em nikarin bêjin nû tiştên teqezin bes tiştê gotî hatî kirin itîfaqî bi mesele ne bi garantiya erê garantiya Amerîka û Tirkiye dibêjin bes nerîna me de Amerika Tirkiye xistî bin dizextê de taybet jî piştî ew xwesteka Tirkî avakirina qaîdeke mezin li bilê Rojhilatê Himsê û Tedmirê qaîdeke herî mezin bêje li qaîde Ramstein weke wêneyek li Amerîkê li Almanya hatiye avakirin xwest wek wê mezin ava bike ez bêjim hemberî vê bertek hatin dayîn an jî bêjin ji bo wê yekê ew itîfaqî hatin çêkirin garantiyayê ti carî Kurd nikarê baweriya xwe bi Tirkî bînin vê dostê bav û kala nabin biborîn dijminê bav û kala nabin dostê ev ev tiştekî wekî ereba bêje mefrûx min ne lê garantorê dor de çi ye rastî Amerîka jî heye nizam xalê hatin li ser kirin rastî ez nikarim ez bêjim ev tiştekî fermî hatî belavkirin lê tiştê me bihîstî dibên serê kaniyê ji ev xalê hatî ser kirin jî hinek li hev kirin ji bo radestkirina serê kaniyê min bice girê spî heta Efrîn jî di navdeyî got vegerînin dîsa Kurdan dîsa welatiyê Kurdî vegerin li Tirkî şertê wê got çi ye ne hêzên Qesedê têkeviye dîsa weketê taxê Şêx Meqsûd tenê hêzên asayîşê wekû ew dibêjin ê girêdayî rêveberiya Xweser tenê ew bin ne hêzê leşkerî bin ne hêzê wek ê Qesedê yan YPG an YPG rastî ev xal jî hatin kirin û ji bo bendava Tişrînê jî ji xwe mane itîfaqiyetê de nû ew ceş lawetanî ew ê jî hatin vekişandin wek destpêkê jî daxuyekirin ev demeke nîzî heftiyekê êriş serê hatî sivikirin an jî mikarin bêjin hatî rawestandin dibe ku bendava Tişrînê dibin kontrola Amerîka de jî dimîne dîsa çavdêriya wê rêveberiya Xweser bike wek ew ê bes wê dibin kontrola Amerîka de bê ev tiş rastî hatin yanî servana tên qaşkirin yani wek min dîsa ez dubare dikim ji bo werê diyarkirin ev ne tiştê fermîn ti wekalet yan ti daxuyanî fermî nehatî kirin lê pir kes serva tişta dibêje yani ji bo vê yekê ez bêjim taybet jî ev êrişên İsraîl yê dema dawî ser Şamê taybet jî ser wê cê qaîda got Tirkiye dixwest bide avakirin û dûr de çend leşkerê wê jî hatin kuştin rastî ev heye dê diyarkirin got qaîda hatibû got destpêka avakirinê jî ji bo yekê İsraîl ew derfet neda ev peyman jî çêbû û ji bo yekê dibêjin bi garantoriya Tirkî û Amerîka ji ber got radestê hinek ciyên ê got Tirk dagirker kirbûn wê werin dîsa radestekirinê ê Xwediyê wê ê Kurd بله gelek spas Melek Xan ez ê biçim ba Mamoste Elbaqî Mamoste Elbaqî ev peyman çi peyman e ku bi rastî serê gelekî temaşevan û di rojnama da jî tiştekî wisa zelal jî derneketî heta niha lê dibêjin peymanek heye ku ew peyman di navbeyna Hesedê û Şer'eda hatiye îmza kirin dibin garantoriya Amerîka û Tirkiye wek birêz Melek jî bas kir û eva di roje de ewkê medya Kurdî û ê Tirkî da jî dertê dibêje ku Tirkiye ew kiriye ku gotiye ew çekdarên li aliyê Tirbêsiyê û aliyê dinê ku ji wê derkevin wê derê xalî bikin ku hêzên wê herêmê werin di wê de bicî bin gelo ev peymane ya jî tiştekî din heye ji ber vî peymaniye ya jî tiştekî dinê heye
بله سپاس کەکنێرزا بگومانە من تورکیا ترساوی ئەوێ گۆ ئیسرائیل دەستێ خۆ بدە کووردا وێ چەخی کامباخیا تورکیاتی یعنی ئەگەر بڕاستیجی ئیسرائیل پشتەوانیا کووردا بکە ئیرۆرۆ زاتن کوردستان مسەوگەر دەبێ و تعداکمە زندی تورکیاتێ بەرێ تورکیا ئیرۆرۆ دەستێ خۆداوێژ ئەمریکا دبێ ئەس دخوازم تو ئالی کار ببمرێ ئەم کار بێ مەسەلا هەسەدی ئاژێرێ بەبریا خۆسەر چارەسەر بکەن چ دخوازێژ تورکیا چ دخوازێژ ئەمریکا دخوازێ ئەو پەیمانە ناو شەرع و مەزلوم عەبدێدە هاتی پێکانین بێت تەطبیقکردن بێت سەروارێ هەردێ بجیکردن پەیمان چییە؟ بله پەیمان ئەو هەفت خاڵن وەلو هات ڕاگەهاندن سەرمەدیا ینی وەگۆ خوشکا مەلەکژی گوت چەندی ڕاستەقینیاوێ هەیەیان چەندی تونەیە وێ نزانن لێبەرێ دیساژی خانن گەلەکی بالکێشن و بەرژەوەندیان تورکیاژی تێدا هەیە و بەرژەوەندیان کووردا تێدا هەیە و بەرژەوەندیان وەکی دیژی حکوومەتا شەرع تێدا هەیە هەر وەکی دی ئەمریکاژی بڤێ پەیمانێ وەگورجین دڵخۆشە چیە دەبێژێ مەزلوم عەبدێ ببێ جیگەرێ سەرۆک جیگەرێ وەزیرێ یێ بەرەوانیە دەبێژێ وێ دیسا عەفرین خەلکێ خۆ بەگەرێ خەلکێن مەشەخت بوونی ژێوێ لێ بەگەرن هەر وەکی دیسەرێکانیە گورێ سپی ئاسسیە مەسەلا پاراوە تشرینێ ئەو وێ تەسلیمی حکوومەتا شەرع ببێ حەمی کەسێکژە هەسەدی تێد نامینە هەر وەکی دیژی مەسەلا هەسەدێ هێزن سووریا دموکراتیک وێ تێکە بن ناو لەشکرن ئان جەیشێ سووری و نەدەوێ پرانیوێت هەرێما خۆ دەبن لێبەرێت دەبێت دەهرێمێن دیژی دەبن وەختا لازمی هەبێ ئەف دەبێژێ باشووری کوردستانê کار ببیرەنگی بێ ئەف دلێ تورکیا خۆش دەکە هەر وەکی دیژی دەبێژێ دەبێ حکوومەتا شەرع وەرن هەرێما جەزیرێ وەرن هەرێمێ گۆ دبن دەستێ هەسەدێ ئەو ئیداراوێ مەدەنی بکەن یعنی تێکە بن حکوومەتاوێ دە نفوسێ بێ مەسەلا مالی بێ ینی هەمی وەکی دیژین ئەو دەرگەهین نابەرە ئەم بێژین هەرێما ڕێوەژەبای کوردستان و کوردستانە باشوور هەر وەکی تورکیا دەبێ ئەو دەریژی ئەو کۆنتترۆل بکەن حکوومەتا شەرع کۆنتترۆل بکە یعنی بڕەنگێکی ژرەنگە ینی هەسەدێ و ڕێبەریا خۆسەر و کورد هەمی تێکلی حکوومەتا شەرع ببن بە هەورێ لێبەلێ تایبەتمەندیە کووردا هەبن لە جیوارێەوە یا داوی دەبێژێن ئەف پەیمان هاتیە مامۆستا پێشیت دەرباز بی تایبەتمەندیە کووردا دەوێدا چ ببن ینی بێگومان ئانە وەختا حکوومەت ینی وەک بەرێ ئەگان بێژنجی حکوومەتا سووری هەبوو لێبەلێ حقیمە تو نەبوو تو مافێمە تو نەبوو ینی حتا سەرۆکە بنەدیا قامشلۆ چێنات بوو گۆ کورد بێ دەوانە یا مەسیحی بێ ناعەرەب بێ ئیرۆرۆ نا ئەم خودیە هەرێمێنن gelek tiştê destê me bên wê zimanê me misewger bibe wê dibistanê me hebin heta zanîngehê guhana henin yani çi Rojava çi Qamişlo ya Rojava çi Kobanê yani gerek ew jî têke bi sîstema perwerdekirinê di hundira Sûrî de û zimanê Kurdî jî bêxwendin yani ew taybetmendî heye wekî dî jî mesela hukmdariyê li Şamê bêguman yani îro şerع rêv hikûmeta çêkirê me werin ser lêbelê wê para Kurda tê hebe çi hejmara wezîra be çi dwarê diplomasî be çi dwarê wezîfê mezin bin yani kar bi destê mezin bin divê bi para Kurda tê hebe wexta tu bi leşkerê xwe bi hêza xwe ya eskerî titkevin navê hikûmetê divê bi hêza xwe ya medenî jî biborî tu têke bi nav hikûmetê de bi hemî şaxûpaxê win hemî îdarê wê dibêje xala dawî dibêje divê kîja taraf ji her du tarafa yani bêjin hesedê jî an ji hikûmeta şerع ti xalek ji va xala pêk neyne ev peyman beravêtî dibe an jî diherife li ser vî xalî tiştekî belê ser vî xalî dixwazim xaleke biçûk bixebim belê destxoş mamosta Abdulbaqî bes weke ku te anî ziman di va xala de bi rastî wek Ereb bijin vegerin nuqta sıfır yani ku deriyê sînorî navbera Başûr û Rojava de bikeve bin destê hikûmeta Sûrî de weke ku berê tu jî zanî em hemû zarokê Rojava ne ku yê sînor parastin navê wa hecana bûn wê dîsa bikeve destê hecana de û
يعني أبقى كد وكار و14 سال زحمتي وبخوينا شهيدة أو خاكات آبدان قالوا بس تشتي أم دس خوضا بين في حكومتان نو دا زماني كردي فرمي بي يان زانكوكا كردي بي يان دبستان اعتراف بي وك عربش الحقوق الثقافية وزماني مهبي يعني دا خوازي وبرغاني وآرمانجا في شورشاك وروج آبا دا سبيكريمنا بحثا سوري بتبايت كن أبو يعني كيماني قرأت ما فيها فدرالية تسخذ بينن لا مركزية فدرالية يا قل لك كم أوتونومي بي يعني ها بريجي كفن دا كومارا سوري بونا كومارا عربية سوري بونا بي وقال لك سيتشار سروكي سوري هاتنا يعني سوري حكم كرنا بنابي سوري حكم ذكرنا وبرجازة خو كردون بس ندبو حكمتك كردي ندبو هريمك كردي ندبو دستلاتك كردي يعني أم دبقرن ويدمي براسي وكبو أب خالد هاتين زمان وزهيفيتكم كوتشني باشتر بس خوضا بينن قالي ما كرديك وقال لك باجا دانا تشتي هاري جرام وخوينا خزاري كتشو خورتا سروي خاكي هاتر جاندن بودي بستانك ياش بو زماني كردي از بجم قي اب ندا خوازيا دايكي كردا يان قالي كردا واي كك ميرزا ببوري واي محمد دورتياما دورتياما او جي قوتنا خوشكا كردستان تكزدك براستي جي خبرات هي كردستان از باورم مثلا وقو ما قلت اف بيمانه اقام سربي بيماني راوستن اف بيمان ناب بنقها شراكتها يعني دنابرا كرد وحكومتها شرع بشك يا دو مثلا دريا اقام بيجن تجاري قرك ندستي حكومتها شاميده بالتبعي بدي مشاركات بدنا كرجي دنابها هناك موظفك دوش شامي انج حلبش حمسي هاتن البور من كي درده دبي خلك قد سر وا دريابن كرد بن بيجو ما دهري ما كردي دي ليه ودي صار بيدو بدقرم اف بيمان ن بيمانا داويه نعم بيمانك جو بيماناي هين كرد وك كرد روجافا نشو نشامي همي كاغذ خونه داني صار ماسي لامبري حكومه الشرع داكو دوزا فدراليه بكن انجي لا مركزيه بكن انجي يعني اناتوميه بكن هين او تشين ابو يلي بلي بيمان بتشوك الفرشيد بالفرشيد به از باورم او جي وك مثلا غافو يعني وك مثلا غير بيترشون دغو خطوه بخطوه يعني غافك بغافك اف غافا مزن هي نهاتيه از بلي قال لك سباس از باردكم برز ملك خواست تشتكي بيجه وجاردن دورنا هاتي اقد بيجي كرمكه از بكرتاسي بيجم راستي از انو كبرسب وكود بيجن بعربي بيجن تعقيب كرنا استخوازم تشتكي دفرد زلالكم هبالا ما كردستان تشتكو ببورينن از تبرينا بم جو مثلا ما تنج بو حقوقي بيجي مافي تشاندي وزماني تنبا ما ابقى شر نذكر ما زيد ابقى شهيجي ندان وحياه تشند هيفت بندات تشرين ده امكار بيجن بندا شهيد عنده ما ابقى شر نذكر وما هيدي هدي اتفاقي نذكر وهري كيم او دستور جو هات داني ماني قلت ما تمام ما تفردا ما في زمان تاني هاتي داني بس نا مسألة من تاني ما في زمان وما في تشاندية بشتي 11,000 بيتري 11,000 شهيدة زيدتر وانا تاني ما في تشاندي وزماني نا أباي إن مسألة ما في زماني وانا يك جيش بو بريز عبد الباقي قد قوانو تبكو قصد ببيج بو تكبي يوك بيجب عربي بيجي ينضم إلى الجيش السوري أنا زانم هين تشتكي راستي أفجي قوتنين هي نزلاله بس تشتك دفرده بالا مكشان وأفخال برس هي بس دفرده تشكي زلالكم حقا فيدان وزير الدربة تركي وقتي شو واشنطن خالق جوي خالي وينا إيجو خسر نقاش كي بواشنطن وقت بيجي تفكيك كرنا قصدي وقت بيجي عنجي هدي قصدي جهبدو درخي وقت بيجي ضمي شامي بكن دفرده أمريكا دفرده جوجو أم دفرده قصدي هزكا أم بيرا متفقن ويك تحالف من استند نابدمه وقصدي ويك بارتشبي أب دفرده جي أب هاي وجبو درياجي
ئاگاهیە نظام ئێژمرە هاتی وێ نەتەنێ ڕادستی حکوومەت وێ مشتەرەک بێ وێ نەتەنێ حکوومەتا سووری بچتی برێڤە بکێ وێ مشتەرەک بێ و ئەم تمیل یەک کەون بە نەگەرن پشتی بەقات شتێ هاتی یان شتێ بەبدەستجی خستیژی بەرهنێکی باوەریەمە بگەلێ مەژی هەبێ سیاسەتا کوردیا گون هاتێ مەشاندن عەلەقەل بەر بە هێزێ مە هەبێ یان بەرە ئەم نەزێ دەبێ باوەڕ بن بەرە رەخنێمە هەبێ بەرە گومان هەبێ بەس بەر بێ باوەڕی تنەبێ gelek spas ez tiştekî din tune be em derbas kin çimkî xalê me zêde ne belê em destbazê xala sêya bibin yekîtiya di navbeyna NKS û PYD de çima nayê ragihandinê bi rastî eva pirsekî ku hema bêje ji hemî aliyên ciyên ku Kurd lêne tê pirsîn Kurd dipirsin pêşî gotin em ê piştî عیدێ بکەن پشتە عیدێ نەبوو گوتن سەرێم داویا مەهێ بکەن داویا مەهێ نەبوو نەها هێژی تشتێکی تنەیە و خەڵقشی لە هێویە لێ سەبەبی وی چییە چما نکارن ڕاگینن ئەلبەت سەبەبی وی هەنە ئەمە ژی سەبەبی وی mêvanê xwe bipirsin ya jî bibihîsin eger Kurdistan xan tivî warî de bikaribe ji me re tiştek bêje tiştekî li bawî heye ka sebebî wî çi bikaribe bêje ji me re eger ne em ê derbasî aliyê din Belê mamoste wala gor nêrîna me û gor şopîna me jî ji her du hêzên Kurdî re NKS û Qesedê û daxwaziya gelê Kurd tevayî yani bîr û bawerî û fikrê siyasî û partiyê cuda cuda ebil'alîkî û yekrêziya mala Kurdî û hîvî û daxwaziya gelê Kurd ku yekrêzî bê yek deng bin yek helwest bin rajin pelka xwe û bi hêzeke xurt û gel pişta wa bê herin Şamê daxwaziya mafê gelê me bikin ev daxwaziya her kesiye û em hemû çaverêne û ev dihê cara jî her du taraf jî her du aliyê Kurdî jî dibêjin mizgînî nêzîk e çaverê bin heta Rêzdar İlham Ehmed li Newrozeka Frankfurtê ya yani aliyê Qesedê van PKK yani em zanim birasî baş nav bên û ziman ji ber nekevme şaştiya de wê anî got mizgînî nêzik ez mizgîniyek didim gelê xwe û her wihayê tarafê NKS jî dibêjin mizgînî nêzik e û Rêzdar Fesla Yusuf çend cara hevpeyvîn me dîtine ser varagihandina sosyal medya û pir swatên kirin bêjin em rûniştine me civat kirine bes ew civatê bin masê de nezelalin ji xelkê xwe re ji gelê xwe re her du taraf jî her du alî jî zelal nakin her du jî dixuye gor em yani nêrîna xelkê dixuye her du jî biryarê wan ne bi destê wan e yani hinek jî hene çavdêrên servat tişta vê varûniştina vê îtîfaqiyê vê peymana ku mafîrê gelê Kurd pê girêdaye ev derfeta zêrîn piştî 14 salê reş û zehmet û xwîn û xwehdan û penaberî û her tiştê gelê Kurd dîtî îro ketiye ser masê mixabinî ve eziya wa û nezelaliya wa nahêlin bikine yani encameke yekgirtî bi rastî ev e tiştê dibin masê de em nizanin yê ser maseyê ku tên ragihandin em bi vê dibînin û tiştekê dî em jî hêvîne ku heke hevalê me her dukê dî tiştek zaniyariyê zelal defwa hebin ew ji me re yani zelal bikin heta ez ê bes xaleke biçûk ev Newroza me ya Kolinê ya ku 100,000 zêdey 100,000 gelê Kurdê Kurdistanî taybetî xelkê Rojavayê Kurdistanê di heyva wek şoreşekî wek serhildanekî bi rengê bi navê Newrozê bi rengê Newrozê me peyama xwe gihande gelê xwe di nava welêt de serkirdê xwe her du tarafê ku nûreratiya Kurda dikin çi rengî bê me got hîvî û daxwaziya gelê me ya yê nava welê de yê penabera yê dayikê şehîda yê bi navê xwîna Kurda dilaşiya wa de digerê dibêjin yekrêziya mala Kurdî hinekî
برجەوەندی خۆی تایبەت بگەڕن ئەزیە بگەڕن ڕاژنە برجەوەندیە گەل و هەرن بەرێ خۆ بدنە شامێ ئەو پەیامە پێشیا دنیای و ئۆروپا و عالەمێ و پێشیا مە پەیامە خۆ گەهاندە گەلێ خۆ و هەروەها مەگەهاندە خەلکێ بیانیژی ئەم هیوی دکن دەنگێ مە بکن و کات چ تشت پرسگرێکێ بن ماسێدا هەنە سەرڕاست بکن و بەرێ خۆ بدنە شامێ و مافێ گەلێ کورد vê carê vê derfetêj dest xwe nebin. Gelek spas. Melek Xan tiştekî li bate heye aynî pirse û xelq jî li hêviye bi rastî dît kevne xemgîniyê jî dibêjin ava jî direw derket dê çawa be heta niha tiştekî di desta heye ku em bêjin dilê me rihet bibe ya ji dilê temaşevanê ve dilê Kurdistaniya rihet bibe bêje wala qeynake rojekî direng bû lê va tiştekî heye ام بهێوینە وێرە حەت بێ ئەس باوەرم وێ لێ گەلێ مە حەمرە حەت بێ ئەف خەون و خەیالێ حەمە گەلایی ڕاستی ئەس ژی ئەس نکارم بێژم ئاگاهیەک پر زەلال دەستێ مدە هەنە لێم هەیپەڤینەکە برێزالدار خەلی دیت گۆڕاستی ئەف هەبدیتن یان جۆکە کۆنگرێکن کوردینەتەوی هین مەتخواست هین شازدە هەیڤایەکێ ئەم دار بخن لە هەنێک ئاستانگی چێبوون چ دمەلێ ئەنە کەسێ دەژی جارنا نەحازر بوون نە ئامادە بوون حتا هەنێک جارنا ناکوکید نابەراوە و یێ پارتێن گرێدایی وا دەژی هەبوون حیا نوێ دەما داوی دەرکەت ئە نزانم ئیزا ڕاستی دگوتن هەفکردنە نظام ئیزا هەفکردنە یان ژیەکی تێک ناو خۆدا ئاواکردنە ئاوا نەکردنە هین تشتێکی زەلالتنە دگۆمل هەبڕونشتنێ مە هین جارێکە دیژی مێل هەبڕونن هەنێک خاڵن مەسەر ئەرێ کریە و خاڵن هەنەمە ئەرێ نەکردن ڕاستی ئەو خەلات هێن نەزەلالن ji bo yekêm jî nikarin tişkî zelal bêjin û berîn ha bername jî telvê bername bimş nêzî nîv saetekê di Welat TV de serokê enê kesê jî beşdar bû bû pirs jî hat kirin heman pirs bû gorastî me digo mêrag hênin hîn di cejna Newrozê de mêrag hênin astengî çêbûn nebû me got piştî cejna Remezanê hîn jî tiştin hene hêne zelal heyam zelal bikin em ê ramê dibe ku em hevdûn ştineke di çê bikin û dûr em ragînin yani ev tişt hene ji bo yekê her du mila jî tiştek zelal nekirine dibe gu yekî tîk navberê xwe de ava kirin hîn li benda pêvajoyekê ne got ragihînin an xalên hene hîn ser teqez nekirine ranagihînin ez jî nizanin bes ez bawerim wê tiştekî wek got dibêjin mizgînî wê çê bibe بله gelek spas استê me ba mamoste Elbaqî tu agahdariye te egeyê te jî tune be ez bawer nakim ku kesekî haya wî jê hebe lê ez tiştekî te jî dipirsim gelo ev ragihandina vî tiştî lê hêviya erêkirina Tirkiyeyê heta Tirkiye erê nekeva nikarin bêjin erê نا از نباورم کک نا از نباورم دبه گو ترکی دسته ترکیه تیده به ایندیرکت لیبلی تشتین چه بو اف بو نکک میرزا دبه جن ما لهف کریه هفته پروسنتی ملهف کریه مسئله سیاسی همه چاره سر بونن از باورم مسئله عسکرینه داگه 30% هبه مسئله عسکرینه مسئله لشکرین روژن آنجی پیشمرگه روژا بن کاب چرنگی و درباسی سوریا ببین گلو امریکا چندی درفته بده اف مسئله هنجی گنگشه دکن لیبلی وقت پرنسیپا راگهاندنا و ریکفتنه هنکی نرین هبون ام بیجی نرین ری و بریا خسر بچرنگی بو دگومی کنگره که چه بکن امی هر دو هیز حاضر ببین و امی گلک هیز اندیجی حاضر بکن و جواکا سویل و کسین شخصین کسین سر بخوا وقت تشتكي ودهندري امي بيجن امي قراره بدن دفي رنگي دبه ودفي جهي دبه بيچ خيانه كسب خو نخوش ديت انه وقتا بفي رنگي به دمك حمي هو گرين خو بينه و كونگري كنا ام في كونگري چيناكن امي كونگره كه چاپمنيه چي بكن ام حردو هيز هنن وبلا افكسنج دربي حردو هيزا حمي حاضر ببن لگوتني ما گهدار بگن و پیشروج تكليمه ببن ايرو رو مخوان کک محمد اسماعیل سروک پدکسه گوت گونیزی کمی راگهینن و حد روجا راگین از باورم گوانا منه گیانن و مسئله و کنفرانسه که چه بکن بچه رنگی و هر دو حزبن و چه پارتینج در بی هر دو حزا و سازین سویل و کسایتین سر بخوا
وحاضر بندوي كونفرنس وبراغ هنا يعني نا كونغري ونا تشابمنيا كونغريه وكونفرنس بفيرنجي اجبو في خلكي مي كرد يرو جافاي كردستاني حمي ببن هفال بندي في بيماني دي بيشا روجيده بيغومان حطانا جي الهف نكرنن مثلا كوميتا جوهر الشامي شاندا جوهر الشامي چند کجوی بشی چند کجوی بشی قالوا كسن سر بخد نابود هبن كسن جوا بارتين يجدر بيفا حردو هزان نابود هبن يعني مثلا حمي تيجنج شكرن وبلا كرد حتى ما جواد ترسم يعني خلكي انا كسيد ديزيكي منن يعني جواد ترسم ما مثلا نقل كي دردي يعني وقت يرو شامي اگر حاضر به يجبو بيشوازي اما امكارن لهبكم بلز وبز يعني نقل كي دردي يعني زي هي بدارم كاك مظلوم عاود د تويتر کې خود السر اكس بلاتفورم اكس داني بو كتبوا بيكيتي قلكي باشي وخالق قلكي باشي جرينج جهانا رئيس قرطيا يكريزيا كردي لهاف كرنن وكي ديجي همي خال لسر دخال عند راوستيانه برنجا سوريا كبرنج وكي دي ديمقراطي ومثلا مي كردا لناوتشيا السوري قالك هبه يعني او هريم مي كردي او تايبت مندياوي هبه دي بيشروجه ده بقومان يعني وقتها مسألة سياسي قهابن هذا وبيكرو بلي وبيكشان دي هرن شامي سركفسنك جبو كرداي مثلا درنگياوي از باورم بقومان كاردست تركيا جتيد هبه درنگكي رنگا كاردست امريكا وفرنسا جبر بيمانا داوي الرشتنا داوي قويل هف بجفن نو نرد فرنسي حاضر بو لهب نجيبيان او تخوازن وقت جارنتيجي وقت مسوقر كرنا في بيماني بشرنجي به نونري امريكي حاضر به ونونري فرنسي حاضر به اجبر حتى نجي مخابن باوري حرب هزام قلكي بهبدوناي يعني يكيد فرداني بو مساله الدار خليل براسي جي انسان هنن يعني نسر على الدار خليل داخلن بلكي حردو طرفا هبن ندل سوزي ملتي خوانن اجي ندل سوزي في بيماني ريكفتنين هن كان هي برجوندي نواي تايبت يا شخصي او زيدي برجوندي النتوي يا ملتين فجبر بها يزوزونا جدا بس قومانا من لقور قهداريين من جمن هنن قهانن هذ وكارن دفاع درجة راقين بلي قال لك سباس ام هيفيد كن وسط دركبه ام نمنم بيش النوروز ياجي سرمه ياجي بيجن دمكيتن ام هيفيد كن كروجا كيزو لهف بكن ويك دنگ بن ودلي ماجي خوش بكن وقوتني ما داخوز ماجي بجي بينن وقال لك سباس اگر تشتكي تنتنا بام درباز بن بلاي ملك خان كرمكه بفورينا مخالك جبير كر نها بريز عبد الباقي قوت هاد برام نظام جبو اريد جبو يكيتي باور مو يتشبه نفس كريكايا مهم تشبه راستي تقا زو تشبه باشتره جبو شانده كرد الشامي نظام نرينا منه باوريم بأبايا ودريا أوروبا رتشبه نولو بسرخه وكنا بريجي دا ديار كرن يوك بيجي نتني ملي نباوري لغارانتيك هبه باشتره نرينا متشانديا كرديغو بچه شامي ودريا أوروبا ربي او بلكي نظانم نرينا عمل غوري شوباندنا من هناك ج نيفيسكارا نيفيسينين انجي شوباندنا من ج نوچياره نرينا من او قد ودريا چونا كردان لشامي دبكو دريا اوروبا ربيان جي حياة اوروبا بيني زمانك مناسب بي ويا ديامي يا داويس تخازن بيجم راستيجي اف بارتي ما هناك يدبش برجواندي خوي بارتي حزبوي بردن اساس برجواندي قال عم بقرن وي باشتر بي بله قالك سباس ام درباز بن و قالك تبنيجي هنا لسيرفي مجاري حتى هنا هوالكي تماشاغانك ماجد بجد قرا امريكا بقرا بهر ديا بينوره او كوا هناك زخت داينا سروان او باواكي تند بجه انجا بكار هيوان بادا وانا الهف بينه تشكا مبني رنكا تشواد بن بلي ام درباز خالا خويا دند بن قرا تشابي كتنا شرعا لقال سروكين فرنسا لبنان يونان وقبرص براستي شرعا اكتيفه مجبوره جي اكتيف به هما بيجا روجي لجيكيا روجي بريا فيديو ياجي بريا تيليكونفرنس
باش ناف هفتیتنا دایا و روژا دبچه انقرهجی یا جی به آواکی دن او که حول دانه که به هفره باخفن اما بیجن سبب که بوان را آخفیه گلو مثلا دریایه که دریای دا او که هان ولاتی ها نزدیکی وانن و فرانسا جیش در ودا بوارا لهف او کریه که از دپرسم جارهاج ملک خان دپرسم چه آگاهداریه تهنه لسروی چاپی کتنی یا جی لسروی هفدیتنه های به فرانسا، لبنان، یونان و قبرص را دنگه تگرتیه دیسا Tamam çebu bu burine jbo bana mecbur şera aktif be tişte gol sahil kiri dve duê parçîn jî bike dve duê jî paqij bike jbo yekê go heskiriya xweş kursî heyî ji bo kursî xwe bernedê dve aktif be dve danûstandinê bi hemû kesar bike û ya ji bo hevdîtina wê ya zûmeya ji bo Qibrısê û Yunanê û Fransayê ya baweriye min ser avê jî ser çi gaza tê de ser çi ew bêjim dimlê aborî de li piranî jî ew dixwaze şera dixwaze îtirafeke Ewropî dewletî li hikûmeta xwe qezanc bike ji ber ku hê îtirafeke rastî îtirafeke resmî dewletî nehatî kirin diriya va hevdîtina çi diriya wek bêjî diriya vîdyoyê re bê diriya şexsî re bê diriya Zoom re bê Telegram re bê dixwaze va hevdîtina pêk bînê ku bêjê bine ez însanekî aktif im ez însanekî dixwazim tiştina bikim ji bo gelê xwe ji bo Sûrî û ez dixwazim werî îtiraf kirin dema gelek jê hikûmeta wî yan jî hikûmeta demkî îtiraf bikin dema xwe jî dirêj dike û gelek riyan jî li pêşiya xwe vedike û ji xwe ma jî hemê dewletê jî govî şereyeta bidinê de yan jî xwedê qebûl bikin wê daxwaze wa jî hebe daxwaze wa jî piranî çi ne aborîne çi milê avê de bê çi milê gazê de bê çi herekê perçekê bike taybet jî diho bûz bawerim di rojnameke İsraîl de zam navê Aykut Ahramot bû tişkîlo bû gotbû yekî nivîskar bû bêjimdanî bû bi navdar e gotibû projeyek heya wê çê bibe Sûrî tê hatî dabeşkirin em bêjin em nebêjin milê ji xwe milê şerqê wê Kurda bê û milê cenûb an jî bêjin milê şerq wê dibin denetima Amerîka de bê û milê cenûb û şerqê İsraîl bê û ji xwe ê milê Sinî wê di bin kontrola şerê de bê û aliyê Bakur ew jî di milê tenê eskerî ji bo parastina sînor wê Tirkî bê yani ev bêj gor nivîskar halî hazir muxetetê İsraîl ev e ji bo vê yekê jî wekî gotinek erebî heye şera dixwaze diriya hevdîtina ma tebeqa hîvazê ser wê bike ew tiştê got destî wî de jî mayî ji ber ku ji xwe tiştekî zêde destî wî tune ne ser hakimî ser pir deran e Hemas ne destî wî de der'a ne destî ye Quneytira ne destî wî de sahil ne êwî ye tenê ew hikim ser çi dike Şamê û çend ciyê dinê gotin muqarenê biyê dir ribek ji Sûrî giştî ribek tenê destî wî de dixwaze vê tiştê got niha destî wî de jî garantî bike nerîna min ev e çi û îtirafek borê kirin û diriya ve hevdîtina jî ew cezayê aborî li ser Sûrî werê rakirin belê ez tên ba Kurdistan xan lê dinêrin ku ev hevdîtina ha ya jî çapêketina ha Fransa, Lübnan, Yunan û Qibrısê bivê nevê mesela deryayê mesela behrê tê pîra merva ya tê berçavê merva gelo mesele ew e ya jî دوی hevdîtinî de çi hatiye gotin ya jî dikare çi bibe ez cenabê we eger bikar be tiştekî bêje di vî warî de Belê
بله مامۆستا بڕاستی ئەس نکارم گەلکی زێدەتر بکەم ژیا مامۆستا مەلەک تقریبا وێ گەلک تشتانین زمان بەس تشتێ ئەس خالە ئەس لێ زێدە بکەم شەرع دگەرێ شەرعیەتێ بڕاستیش یا ناودەولەتی بدەستخوا بەبێنێ ji ber şerع neb hêza çekdarî û neb weke tu bêjî bi xwînê hat giha Şamê yanî wek tu got herê seyranekî û bi keyf û seyran û bi lîlandin îstîlam û teslîm hat giha Şamê û bi rastî hêvîka mezin ya her gelekî Sûrî jî çêbû piştî 14 sala zehmetî û gelek reşkê nikarim bêhnin ziman yanî hemî awayî milletê Sûrî bi tevayî zehmetî dîtin û hêvîka mezin buar çêbû yanî revem şerع kesekî radîkal e kesekî bi rastî yanî kevney wî tu bêjê gelekî reş e û bi rojekî duwa spî nabe bes me zanî şerع nebixwetê û xelk hemû zanin ku bi itîfaqeke dewlî hat giha wê derê heta itîfaq nav beşar de jî hemû tişt weke gelek ciha îstîlam û teslîm çêbû me got dîşa baş e xelk şikurdarê Xwedê bûn elhamdülillah ku berê Sûrî ke nû ava bibe muessesatî baş û îtirafeke yanî dewleta jî weke bêjin em ê birînê Sûrî derman kin bila biriya şerع bê biriya kî bê rêke demkî ye û şerع jî şerعiyeta xwe digerê bes piştî va bûyerê niha li sahil çêbûyîn û ev tiştê ku ber çavê xelkê mecazir çêbûn bi rastî ev civîn û ev zûm û ev hevdîtin hemû şert û mercê xelkê ne şerع re yanî şert û merc gelekin divê bike divêt ev bê ev bê ev bê tu aboriyê yanî ev aboriya munhar ev iqtisada ku neyê ev birçîbûn ev zehmetî em karin bêjin dewleta Sûrî yanî ne dewlet bû bi rastî berê jî ne dewletek muessesatê bû 14 sala jî hata herfandin îro em zanin zehmeta hema rojekî duwa de bes ev 5 heyva çawa di 5 roja de Sûrî rizgar kir çema 5 heyva de hê yek gavê baş û berfere nehatî avêtin yanî gelek xalên reş dîsa dîroka xwe ya berê vegeran ez dibînim ev şert û mercin şert û mercê wa hene û şerع wê li ber gerek şert û merca werî ew şert û mercê ku lê dikin bêguman deriya weke tu bêjî vekirina aboriya û amûda iqtisadiyê li her dewletekî ev jî itîfaqin di nava wa de çi çêbê bes tiştê ji dervetê xuya kirin gor tewaqûata ev e بله gelek spas mamosta Elbaqi ez werm cemte em dizanin ku Rusya herçend li wê lawaz biye jî lê dibêje ez aliyê behrê aliyê deryayê bernadim dibin ewkê min de be û her wiha Tirkiye jî ji alîkî din va bandorekî wî heye li ser wî deryayê û cinarê wan jî Qibris e cinarê wan Yunan e cinarê wan Lubnan e û her wiha Fransa jî li gele gelo ev çavpêketin mesela deryayê ya tiştekî din heye wê de deryaya serekeye Kekmêrda ji ber tu zanî îro Tirkiye dixwaze para şêr di hundirê Sûriya jêre be û ji şerع hikûmeta şerع ya katî dixwaze îro sînorê derya bê rastkirin li got berjewendiyên Tirkiye ev mesele li ser hesabê dewleta Lubnanê û ser hesabê dewleta Qibrisê û ya Yunanê hesî dewlet qebûl nakin her wekî dijî Fransa mesela Fransa tê berê kolonyalî bû li Sûrî jî û li Lubnan jî ew jî qebûl nake gohê yanî bercewendiyên herî mezin ji Tirkiye re herin ve signalekê didin şerع deriya Zûmêdê jêr gotin çê nabe tu îro tu sînorê derya te serraz bike bi gel Tirkî Tirkî çendî gefalte dike çendî dixwaze berjewendiyên li Sûriya çê bibe lê ev mesele navdewletî ye divê ev kêmanî ev hersî dewletên ha Lubnan û Qibris û Yunan ew jî di navê peymana gotê bike bi hundirê bi Tirkiye re her wekî dijî ev mesele وەگو me got ji ber Tirkiye beryana melekanî ziman û Tirkiye dixwaze basekê xwe yê leşkerî û çê kir jî li hundirê tedmûrê û İsraîl hemî tarûmar kir hemî xera kir tiştê dî heye mesela revandinê an jî jê bê tehrîb erebî gelek tişt henin îro ji Sûriye bi'tîbar ne kontrol tune li ser paravê bi kêmanî herêmên Elewiya
قالك تشي دبن دهندري جسوري يعني درن قبرصي قالك حتى زلام بشار الاسد رژیم بري دريا قيك نبي باش درن قبرصي خوازه في مسئله جهن کی راوستین و کنترل بکه پارا و خود که معنی پارا و سوریا چه لاتقیه چه طرطوزه بپاریزه جيت خوازن گو قالك تشتا بكه ليه بلي وقو هم دزانن حكومة شرعي رو وقو ملك جارك دي يقول بكار خو شامل تاني بباريز نكار تشتغل زدي وينن ليه بلي قالك باش مو قو او سيجنال جياي قو ايرو بيمانا استراتيجيك بتركيا نية امذكرن يعني اقول لك باش قو حر 4 دولات لقال فرنسا 3 دولات ولقال فرنسا 4 دولات قو او سيجنال دان شرع وبراسيجي قرك نبه قرك يرو دكار ذات قبول نابه وقت يرو تبيمانك بدولتك يرشبك قرك برلمان او دولتي موافقه سربك يعني بيجي اري كرنا بك يعني ملتي سوري قبولنا او تركي برجوندين خوتي سوري دي لهمبري نتشتك اري چندي او دي بيجي مالي كاريا بنابرن سوري كنو 3 مليون سوري الجمهن لبلي ويجي برم باش اتحاد اوروبي ده جكتيا اوروبيا ورقر گمانا من او مثلا سينور كرنا انجي كش كرنا سينورن دريابو او جوينا بله كنترولا دريايب بله كنترول درياب بله gelekî spas em viya tiştekî din tune be em derbas dibin tiştekî nû tune ya jî zêde tune em ê derbazê xala pênca bin em dizanin ku heftekî berê ya ji çend roj berê beş çiye Ahmed Şer'a bi navê dezgeya Diyanetê rabû miftiyekî jî tayin kir lê di binê wî tayîna miftî da gelo bes ol ya jî dînê İslamê û dîn jî ege İslamê jî bes ê sunne ne ya jî şia jî tê dane û her wiha ew Diyanetên din wek Durzî wek Êzdî wek Xristiyan gelo evana jî tev girtiye navxwe yan na û çi ecele Ahmed Şer'a hebû ku jinhava hê ew kê mektebê ê perwerda ilmî dane ew daneniye rabû ew kekî hat tayin kir ez dixwazim ji we bipirsim hema ez ê ji Melekxan bipirsim ka ew çi dibêje be ew kekî vekirî di vî warî de dikare çi bêje yani Ahmed Şer'a çima pêwîstî pê dît ku yekek wiha dayne û di nav vî sîstema wî da gelo ji bo olê eva ji bo hemî ola ye ya bes ji bo İslama sunne ye باوردشخوا و تشتكي اشكري جو تاني اولي سني تاني دقري نابخوا او تاني سني تاني دقري ايدي ولي دقشي نا بيجن بيكاتي نتوي دقشي دج مني خد بينن وابا تشتا بري جاري ام جي ندورن للساحل تشتي جو تشي بوي تاني قلنا هيوي زاروكي جو دروجة عايدة دهاتي كشتن قلنا هيوي لاو كي تشي اوي فقير اوي بلنغاس جو علوي افسوچه که گمروی سرولوی بيجي عربي بيجن اعدام ميداني بكن او مجبوري دي سواجي كي اسامه الرفاعي يكي 2008 يك جي جوا كسي قد بن نافي بيمانك هاتبو مذاكرن يك جواي ابو جو قتل كرنا كردي الملي العفريني حلالا وسبي كرنا جني واجي وغنيمات واجي حلالا تيكي جوكي فينات تشو مفتيكي بينهم از نظام يكي قتل كرنا انسان حلال دكي وسبي كرني تاني تشما كرده تشماوي علوي بي جبوبي كي تنتوي تشد دينكي نا درزي نا علوي نا شيعي وينا تكسي ناب خدا بحوينه تاني جبو اوج دباكو خست حماس شرع دستبيكت خوانش كيجي بيجم شرع وقتها هات سر حكم انجي وقت بيجن هات تسليم واستلام كرن جيوري وكا مسألة ادلي بي لديتكو نا مسألة وينو وكا ادلي بالطنق بكاربي حاكم بي برتش جير دركتن جبوه كي وجبو بشتيك دركات هات حكم جي ودمكي ماجي
جبو خو بگره سپات بکش در دور دست بکه هنکی سلمی مشیاش بو باوریا قزانج بکه لیلور ویل ادلبه گلک رابون دجی وی رابون اجبو وان جبتم سنه به درک بکه کاری حکمه خو تمام بکه پر کسا جورجی کشاند اوا اسامه الرفاعي بتشوج يك جواي بعاجل ديت مسألة جبو كاربي حكم سر تشتابكي حجتا يجي تشبو بار رمضان مفتيك جمر دفي مسألة ما أوليش بو چار سركي مسألة أب بس هم براغ هادنه دوات شتاد بيجي بس بش پردي هنا جبو بش پردي خو وشري و تو اولاد ناب خود نحوينه دستور خود نحوان جبو مفتيكي بين اولاد ناب خود بحوينه الساركي جو حيان هاب نيزي بين جايفي تشيبونه جو سر حكم هي قطنا ديمقراطيس نابي دست دبي در نكتي الدستور اوي ده قشي تبخينه قطنا ديمقراطي تنا ما فيكي جنيتي تنا بجب بدانينا مفتيكي وكوينا وتشنا باشد ناب خود بحوينه ناين جكم كوجي بيبه تشتكي ناب خود وين حوينه اف مفتي ونحكومه الشرع بله گلک سپاس استم با میوان خو کردستان خان جناب تو چت بیجه یعنی احمد شرع خواست پشتی بویرن که او قصة علوی هاتن کشتن و هر و هم دیسا دبهیشن دوید دمی های داویدا نزیکی بصدان کس سوریا و همه بیجه همی باجار و اوکا صدان کس هاتن کشتن جالیه حکومت و رادبه او که دبکو تشتکی مسئله اولی که درکت ارته جالیک و درزی درکتن جالیک و علوی درکتن جالی دنه و ازدی و خرستیان و ازدنا تف درکتن شرع دوید نابینی دا رابو او که اداره انجمنا بیجن دیانت دانی و دوی داجی مفتیه کی تعیین کر از بخواه شخصیت اوی مفتی نزانم چواکیه بلکی هون بزنبن لی گلو دی بکار به او ناکوکین دناوا اولین سوریه دا و هر وحال او کدا لحف بینه وره بوی انجمنی یا بوی کاری خير ما براستي اف انجمنا هاتي دا مزراندن و اف مفتي بلزو بس يعني مفتي كساتيا ويشبه ام نزانن بس هاتنا بي هاتي وقت طعن كرنج مؤسسات قانون يرى يعني ايرو مفتي افتاء كي زكاة شيا وفطر شنا ويان تشني اولي کاری مفتی ابا مفتی بویل زوبازی نش خود هات یدا مزراند مدروس بو اف کسنی رادیکالن براستی کسی قبول ناکن دخوازن وک از نمونه کی بینم بری جهه کی بارکی کازینو کی آن جهه کی دعوتا کی حتى جهش فورتك وجن آليكي ومير آليكي يك كسك شخور بكي اف مفتي كاري افتاي بدي بيجي اف تشتاها نابي اجبو ديانات مريان جريز وعادات وتقاليد مرة اف تشتيها نابن يعني دخوازن في رنجي بفيد مجلسة هاتي دا مزرانتن براستي قضائي يعني طعنك الياساي بدن قانونا ودولة دهي الهرجي هي يروش حقيقة كمالدارة كاربش فور جهة كيبكي جهة يب چرنگی به هکا ناوه بلکن هز بش کازینو بیان رقصت بیان جهه کی وکل هر ولاتی چید بی رخصتا کی جهه کی اف تشتهد بن ریگر اب مفتیها نمفتیکا هاتیه بن ری رمضان چاوه و زکات چاوه ویان اف تشتها حلاله ویان حرامه بس آلیه اولیده اد بجم نبس سر سنی و علوی و حتی او کرداجی نابینن براستین ها معنی زمان درزی و زانوکین زاکی او کرداجی نابینن مسلمان القلب جها خوینا کردا حلال دکن يعني الهر جهي اف كسي راديكال في فكري في بيرو باوري كردانا بينن يعني سنيا علوي اصفاجن هانزان ام كرد سنينا علوينا مشنا نزان بيتشتي بس او ما نابينن اسلام او افدا مزراندنا هو كسلاح حكيا براسي ازبين دجي شارستانيه
وين بس دواركي أوليدا جهكي إفتائي دا فتواكي بدا يعني تشكي حلال يعني تشكي حرام بكي يعني بينم تشتكي مدروسة وين أنجامي ويجي نريني بنش خلكي سوريا. بله گلک سپاس ما مستعل باقی از جتبع واکی دن دیسا بپرسم یعنی من هر دو میوان مدا جهنه که آنی زمان ام دزانه که دوی دمی دا دمهای داویه دا و جسری و لناف سوریه گلک اول هنه و دناف بینا گلک انداجی نخوشی هیه گلو شرع احمد شرع خواست که وانا نزیکی هف بکش بوی انجمنه کی اولی دیانت دانی لی یکی سنی آنی دانی سر و اگر وصابه قتلیاما که جبو او که چیه علویات چه کرن و هر وقت دوی نافبینی دا بلکه بصدان کسی هاتنه کشتن ده استاستیکا دا درتن ده نوچه دا لسوری هاتنه کشتن گلو دکاره دوی منطقی آنی به که وان اولا نزیکی هف بکه که پروبلما ناکوکیه دنبا اولا در راکه یا جی آنی که اولا سنه لسر سوریه بخه اولا هری اوک و وکی دن تو اولا که قبول نکه؟ بله سپاس که میرزا براستی اف مثلا اف کومیت اف انجمنا گو چیکری و مفتی نوتا دانی ناوی اسامه الرفاعی جبوگو او هیزن چکدار یه رادیکال یه دور الشرع وارازی بکش بر او دخوازن هر تشتكي بكن بفتواك اسلامي يعني دبي فتوى وهبه وجا وقت الفتوى دبي هبه دبي مفتي جهبه او حميجي سياستها و انه بس سنه بباريزن وحرتمجي تخوازن سوري حميبه بالسنه يعني نما عدوي بمين ودرزين مين ويزيدين مين كستمين حتى مثلا خوشكا كردستان قوام كرد بيقوم انا مسنن مسلمان سنن بس المدنرن وقت مروفن سيكولار وقت مروفن علماني او مثلا اولي دانن اليكي فاجبر فيها نرينا كلمه نرن انه كفار حتى عربي جبير انجي دوري اولا خوكتن ما مستعال باقي دفهم جبيرنا كردمه ازدي جهنا كردمه خريستيان جهنا وكردمه علوي جهنا الجنة كك ميرزا الجنة أنا هنا جوان اللباوة يزدي زعفن شوا يزيدي هنا بلي يزي كل ما يزيدي هنا بيجومان أو جيريزين بقول بس خالك شوف أستقطناكم أم كردات بينن كرد أم تجاري أولي مجرد جدانابن نتاوا ما كرد أولنا برا ما وخديده أم نوك عربانا أب علوي سني وهفدوا ودكن براسي ابنا كردات دنينا ببورة متخصص بخالي بيجي كردستان ازت قوتنا تجي تكذبكم يعني انا دناف خالد بيجن انا كسي وبي ديجي خالق قال لك يقرنج هي وقرن شامي دفي ايرورو لا لشا يزيديما لهي من كردستان روجاوا بي افكر اتشكي قال لك بيروز كاربن وي اولا خو بباريزن وي اولا خو بيكورينن جبر سردما حافظ الاسد وبشار الاسد كردين يزيدين نكاربون وي اولا خو بباريزن وبردوام بكر خالق لك يقرنجه زانك كميرزا يعني سكار من كيف قرن باش دم حافظ الاسد احمد كفتارو مفتي داني بو كرد بو اصلي احمد كفتارو بس جبر حافظ الاسد بخوج يعني اميجن مروكي سكولار بو علماني بو وي دما قوتشتك اولي تشيد بو الجيهاني انجلو هندري ولات بان كفتارو دكرد جو كا نرينا مسلمان تيدري مساله تشيه يعني فيديك ذكر جوي مفتي برنگكي ام بيجن نجبو برجوانديان نشتماني كاربي بيجي ليبلي سردما لاو كيوي بشار الاسد احمد حسون ابو او مفتي بيبو او دمكي ديد جو يعني فتوى يه مسلمانتي لدجي برجوانديان نشتمانين فمساله لغوكر جو نما دبي مفتي السوري نمينه ومساله اوليجي ام كارم بدن اليكي يرو احمد الشرع وقتها في كسيتينه اسامه الرفاعي وقو هذا مالك قلت في كسي قلت بو خوينا كردا مالو املاكن وجنن وحلال سربا كسن هيزن شقدار يقو كتن عفريني تشكي قلكي خطر قو في كسي تايبت من دي قو افكس كر مفتي سوري يعني بكيماني لقور حستو نتوين حستن نتوا كرد يعني قالك ميزان لبنان ديانا
بگوتانا از وی کسی نادینم از کی باشه برامبر ویا ریاکسیونا کردا چی بود بگومان کردا قد قبول نکرن چه انا كسيبه چه پیدیبه چه حتى خلق كرد يعني كرد جماور حمية جي سرني بسان ده هندري مديا كردي ده وأب إنسان يعني كي إنسانك نجي ريزي مبخني بسان نجي ريزي جو بمفتيه سوري دقل جو أم جنبي وقت مسلمان أم بفكرن بلا مفتي كبد بلا نأب يا دوها قال مفتي هبجي تشينا بإيرورو تيرورو أوقع وقو هوالا كردستان قلت طولاتكي أفقى صال مثلا مدنيته شارستانية درباز بويه مثلا سيكولارية درباز بويه تفقر باش دما بيخنبر ب 1400 صار لباش وديك حد يكي بيجي والله في حلال وفي حرامه يعني تشكي قال لك كريته براسي حتى عربي نهدون عربي الناف يعني ام بيجن عربي سوري نكسي اول دار اب مثلا نبي جيران دون قبول نكرن بليك اكمل بله گلک سپاس امی وی خالجی ها درباز بکن بچن خالکی گرنگ هل پیشیم ام بچنوی بله سردان ها کانفیدان یا بو امریکا و انجام وی از باورد که ما مجارا ملک خان بو که سریدا بحثا فیدان کر حقان فیدان کر بله حقان فیدان چو امریکا چما چو امریکا مثلا دیسا مثلا پیاده یا مثلا کردایه به گشتی لروجاوای کردستانه که ام منتالیته و عقل ترکا زانن چواکیه که کرد لهی ویجی بیجن امر کردن گره بچن لوی خراب کن یا جنیلن کرد لوی بمینن لروجاوای کردستانه و لسوریه جی کرد آنها بیه مجرى حمي الرجلات نابين و الدنيا جي ودنيا دولة الدنيا جي ام دبينكو ببرانيا وان لقالن كرد لو بيجين ما في خوا حتى روسيا حتى داويا هاجي دجاتيا كردا كربو جو كرد وقت خدهات خاباندن لدوي انها دولة دربا ما في كردا قبول بكن لتركيا هيجي دوي منتالتا خدا وحتى جيتي كو مثلا كردا لاواز بكي حتى بلكي قنهيله جبوي ويجي بحمي درا رد تشتي لزانك وامريكا جي انا لغوروي حركتنا كترنا كره وطيبت اسرائيل جي وان تشتاقبولنا ك جبو وان او كي هاين داويه كو اسرائيل نهشت تركيا للشامل كوتشبو او كي بالا فرقها شامل سوريا تشبكه وهر وهر بنجي عسكري داينوي تركيا جوان خواستو شرع جي قبول كربو لإسرائيل ويتكبر وجبو ويجي هاكان فيدان جاركي دنشو أمريكا والويجي بويرا تش خبر دايا إجازة اشتا ببرسم كاتو تشبه جبوي راستي تركي قد خونا دجي دستي وري حتى تخوني خدجي ناهل كرد دخيالا دخونا دجي كرد ببن خودي ستاتوي خودي كردستان خود يعني ببن خودي اي تشتبه خيالي تركات جبلي ناخوازن هبي ودهزن هجمون ده جن هاد نخشريا يم بيجنيا رجلاتا نابين دخوي جو تشبكن دوي نخشريا ده دبينن جو كرد وري جيكي سركي دبي كرد نوك بري 6 سالي جو اتفاقية سايكس بيقوا تشكرن باشكوه بكن ديتن جو كرد في ببن خودي ستاتويك راست تشقاز جي جو ام بيجن هزن هجمون خودي سيستمك كابيتاليزم او و ايه كردا هنكي مسألة كابيتاليزم ده نلقوري برجون دي هافنجي لدهن تشتانا ده دبين الكرد بحتري خو ديمقراطين بحتري خو دبنتشتا دبرتشتا ده اكتيفن هاكان في دانجي سردان خويا واشنطن ده خال نقاش كرن بزمي 4 خالي جرين ده هبون شخو دو خالده تشتكي تقز جوي كرد ده هبن او تشتكي بيجو مانيو هي دور ده واشنطن خست جو انقره هلا ببورين القسده تفكيك بكن ذهب بخينه
گو ام دخوازن ام ناخوازن هزکه یکی وک قصده گنهات سوریه ده د سوریه ده هزا هری بقوة هري بباندور قصده نشرع شرع شرعيا نكس بقبول كريهين ونهيزة كوي عسكري هيا ترى هيزة تشتهنا كم كجياتكن زيديوتنا جبوي قصد جبرجو هيزة كجبا وري هيزة كخورته هيزة ك حاكمنها عسكريا دستوري ده جرا ماترسية كجبوي تاخذيا يكمين بو جا أمريكا عم بيجن جو واشنطن جو ورج هف جدا كرن ويا خستكا يدو يمين دجيج بو أو عقوبات عن جزائن يقول سر تركي درباري كرينا طيارين بلافرين FC pages بيجن أري درباري وادا جبو رهلانين ويا دجيج بو مسألة إنه سوري ملي سياسي شرعيا حكومتها الشرع وري قبول كرن ويا شاراجي خالك جبو غريداي تركي جبو أوي معارضة أوي غريداي فتح الله جولان جبو إنه رادستي وابكن بري چند هاي باز باورم فتح الله جولان جيانا خوش دستا جبو يكد ايك الجمو هبن ام دخوازن يجو هناك جي يجو غريداي انقلاب يد حزر الشازده بن هن ورادستي ما بكن برسبا واشنطن هاكان في داره شخو هاكان في دار دستبالا بگريام كارنوي نابيجن جو يك جي قصده وهزك يكم مينه اوايا ت جدا كرن نامينه جي باوريه ويك جي جو تحالف تبي غريدانه برين هاجي مداد ديار كرن وقصده بمينه ما ينديه وبمينه امني كارن بيا مساله قصده توجبير بكي يا دو يمين جبويا اف او اجي قومي بنرم بالدميره ايا بلافرين اف يسي بينجا او يا قومي بنرم بنا بلا جبرجو برينها تركي بروسيا اتفاق كربو سر بلافرين اس 400 باورم جبو هيك نها نما كاري وانا بدي حياه اتفاق وري هلاندن وجبو يا جبو معارضه يا جبو سياستها قبول كرنا الشرع يعني حكومتها دمكي وقعدت شتايا ام نما دبالا مدى تايبت بو بشتي ابكم كوجي قول ساحل شيبونا وهين دوام دكن وبر خالجي ما بير نقاش كرنا يك جواجي بيكنا اني جبو يك اوجي وكبيجي قوي ناي بيكني وجبو رادست كرنا معارضة LDG التركي يقول حكومة أردوغان كنت كسي ولو الجمتنا أبتشكي وين بخوية أم ناخوازن نمداخلة بكن ونا إشيمي وقدي ساد بيجم داقرتي بهالوسطة كي تشو اللي بالا بقريا راستي أفخالة بونجي وجبو تيفور ميريش كرنا طيت ما قلت برين هاجي ما ديار كم ناخوازن راستي دوباره كرن بس بخالك مش بير كروز خوازن بيجم جبو بلا فريق تركي تخست التدمر يعني من الشرقي الحمصي آبا بكي وچاغي براستي اختي اسرائيل خست موافقه امريكا جبوش برغو وچاغي تركي تخست وچاغي خست هناك طيا بلا فرين اس 400 دي روسيجي بيرا درباس كربون واباياجي أمريكا جي راستي بياجي ديدكو مثلا واتفال الهمبري وتشكينا باش ببرانيجي إسرائيل ديت خطرك والسر حدودي وين ملي إيجو تشكري تش ملي جولان تش قنيترا تش ملي درعا طيبتي الجنوب ملي الدروزية جبو هيك وقتي التيفور خص إسرائيل همان دمي دجي هنا أو تشكي يجو لج روسيا كريبو اس 400 بلافر أو جي هناك تدهبون جبو هيك تخوازن إنها اتفاق نابرا وقوري إيجو نبيسكارك جهات دانيبون تركي جي دانيبون هناك جي إسرائيل جي دانيبون واتفاق نابرا تركي وروسيا تشبه لسيرفيتشتي وجبو بلافرين اف سي بينجي ودبكو اتفاق النوري كرن بس حياء اتفاق الروسي وتركي نايه الوشاندن واتفاق كنون كاربي بامريكا تشيكي قال لك سباس میوانه کردستان قید او که کوی پیوستی کیوی چه بیه واجب او که چیه
ببور ما مستولا الشاحنة منا ما ترسم تليفونام أو بالشاحن دقارام بس أزيد بردوهم بكا حتى باشا قالك أزنيرو تليفونام بيجي بطاري ضعيف بوا دماغي كم بوا إن شاء الله من أو بتخص الشاحن باشا قد في مجاردات جنابتها بخوازات تشتكي بيجا خدي از هم گل کی بکرتای بالا ما گل کی برفره شروع بکر از بکرتای بینو زمان چونا هکان فیدان الامریکا انجامه و افریقا فتنا حلبه و هر دو تاخیش شيخ مقصود واشرفيه بيا يكمين بو ادشم نابرا امريكا وتركي و افتشتيبو مقابل كوشر بيسك ناندن سر بندابا تشرين يعني بيس بكرين يعني بيرا وساندن واف اتفاقية الحلبة تشيبن واف طيارين اسرائيل كوتافيجن واجهة يعني اسرائيل ناهلة تركي قافكي ببرفرا يعني برجواندية خوا سوريا نودا بدست بيخي تايبتيش آلية كردارة أم أز بينم أف جارانتيكا كو إسرائيل دايا كردايان أم فيران جد بينن ناهلة كو تركي برجواندية خو خيبي ودا خوازي خوا سوريا دا بدست خوا بيني أبو چونا وواجي شرط ومرج بيرا كرن شرط ومرجي واي وهيدي زلال جيبن بله قال لك سباس ما مستعل باقي تشد بيجي يعني هكان فيدان البت تي شامي دچه انقره لو دچه امريكا دچه قال لك درندن قال لك جوينا دا وهر واحد حمي جوينا دا جي مسلاويه مزن كل بيشيه او كدا خوازيوان كل سوريا كنت نجيجن تشتكي وهر واحد حول وان كل سوريا داویجن وی داویه کم برز ملکی باسکر کل بالا فرقه او که اسرائیل لیدا او پیمانا وان کو گرتبون نم الشرع دا بنيفا راكر کو ازوان تشتا قبول ناكم و او جي چو امريكا کو بلكي بكربم جو اجازه کی بگرم یا جي دنگ اسرائيل بدم برين لوقت برز ملك خان دبيجت تشتكي جوي ناقر جيباي فالها تشد بيجي وقو ملك قوت راست دست فالها بقرية تركيا براسي جي مثلا كرداي دسبيكي مثلا قصدي حسدي انه كاوي روشا ويتشاو بسوريا بيشاروج ده قال لك هات دانو سندن بامريكا ليبري تش دست نخز بر امريكا دبيجنا فيزك دريا دولتنا دولتي هاتيا فكرين و دجي داعش شردكه ودبي بي هبونا وي دبي بمينه ايرو مثلا سوريا قبل بشك جلشكري سوري او مثلا نافخويه وشي ببد بيشروج دي بينا ود فرابه وكي دجي مثلا كابلان اسرائيلي لسوريا تشنن او نكارن دايركت باسرائيل دانو سندنه بكن كابلاني تشيه داكو امجي بلاني خل سوريا ام بيجن دبيجن دريا امريكا ده كابلان اسرائيل دي بيشروج دي سوريا ويتشبه داكو ام كاربن بربشاب السينن وكي دجي مثلا باسن تركيا عسكري يعني قاعده عسكري يقول هندري سوريا ويتشبه قالوا درفتها يعنا ذاتن او قاعده جو تشيكرن لهندري تدمره برزا امريكا بو جبر بيها اسرائيل بسربستي تشو وتارو ماركر روخاند هر وقت يجي تشتكي قلكي بالكيش مثلا ديمقراطية لهندري تركيا وقتها كمال أغلو أو سرق ببلدية أكرم إمام أغلو إمام أغلو وقتها هاتي قرتين إيرود يكيتيا أوروبا بريارك دايه دبي نما تكليمة بأردوغان رهي حتى قوفي كسي برده سر بس برده ديمك فيدان تشو حقا فيدان تشو اسرائيل جبو قل تشو امريكا جبو قال لك ام بيجن كيشا كردا دسبيكي كيشا باسنوي كيشا اسرائيل وكيشا خوي ناف خويده وبيغمان امريكا تشك نخز دستويده وقول بيجن بولي بوشمان وغريا تركيا لا بلي ديسا هندان وستندن هنج بر ديسا ام بيبن نبين تركيا يرو دولتك لناتو ديه جرانيا وي هي لشكري وي هنن اوروبا محتاجي وي برنگا كيج رنگا
بێگومان و هەنێک بەرجەوەندیان پێک وەرە لێبێنێ هەمی بەرجەوەندیان گۆ وەک ئەو دخوازە نا ئیرۆرۆ ئەگەت وێ تورکیا بدێ لە هەمبەری ئیسرائیلش بۆ ئەمریکا نا ئیسرائیل رقم یەکە بەلکی تورکیا نە رقم 3 و 4 بێ رقم 5 بژی دێ وەگۆ بێژن گوهداریە ئەمریکاش بۆ سیاسەتا دەربە ئانژی ڕۆژهەڵاتە نابی لەڤەر پرسەکێ مامۆستە توزانی کو تورکیا بە ئەحمەد شەرع را مەسەلا عەسکەریەدا کو پەروەردە عەسکەریە سووریێ گرتبوو سەرخوا ئەحمەد شەرعەژی ڤیا قبول کرد و تورکیاژی ژوێ ji ber wî serbestî çû xwest li wê balafirgeh çêke nizam bingeha dayna sê çar ciya dê bingeha daniya bingehê eskerî daniya û İsraîl jî vêya qebûl nekir tu bêjî ku wextê ku şer'a vêya û Tirkiye vêya hatin ew kirin li hev kirin haya Amerîka ya jî haya derê din jê tu nebû نا تو نەبوو ji ber vî hawî bi serbestî ve gom got İsraîl ew basên Tirkiye hemî wêran kirin ji wa wê yanî ji Tirkiye yanî gerek Tirkiye bi rastî jî dibêjin gerek siyaseta wê gelekî kûr be ne siyasetek lo ser erd be mesela wî şerع îro şerع kesek pê ve got bêjin pê bawer nekirî û ne gotî tu bi rastî serokê dewletekê ye heta Ereb îro jê cizin yê jê bitirsin انه هي يعني اوقع بيوندين خرط ناكن شما وقتها امريكا حطانا امريكا ايرو امريكا تشتك درخست ايرو امريكا تشتك درخست جو او دبلوماسيه جونيه سوري دهاتن بري سربستون صدام بشار لسه دهاتن امريكا دهاتن نيويورك ايرو نما كارن ورن او فيزا يا ويا سربست يا بكري شكسه دبلوماتره هاد قپات کرن يعني ايرو اگر شرع يكي دبلومات بشينه امريكا دبي هر فيزا خدر خدس بيكي فيزا يعني بشرط ومرج درخه حتى قكار بهر امريكا ديمك امريكا يعني او مساله جي او مساله دبلوماتيك جي دستي ويغر وقت دولتك بيرنجيبه نكار بيمان جران بتركيا جريده ليه بلي تركيا ولو شخور تخمين كر وباور كر قون شعب قرتيك هي جاليه امريكا وجو اوروبا اسكارم بسربسي تشتغل الشرع بخوازن وشرع يرو لاوازه ودبن دستي مدي واسكارم قالك يا علي كاربن بيري وحرتش قبول بك نفيرنجي سياسه نفيرنجي سياسه يرو برجواندين ناب دولتي دولة زلهيز هنن روسيا هي امريكا هي اوروبا هي الصين هي يعني دبي حمي بربشعب بستينه قالوا كاري يرو خبلفين دولتين عرب سعوديه عربيه هي كارو خبلفين بسربسي هندري سوريا نا تري كار بسربسي خبلفين دبي بنرينا بحر حمي دولتين زلهيز بس باش تكاربه درباسي سوريا ببه جبر يرو سوريا وقو مقوت يعني حرتم ركلام اكثر تلفزيوني دركبك كميرزا دبي دولتها هري دولة من آلي بترولي وغازي ديج انا وفوسفات هيدي ماده فوسفات قلكي دولة من دي فحمي دولة شعبي والي حري كاربه تشتكي شخور قزنج بك يرو تركي نكارب تناخد دستي خدين سر سوريا جبر بيها حمي بلاني وين برابيتي دبن بله بله لی تشتگی دنجی هبوی ترکیه او اس 400 کج روسیا ستانده بو جبر کو ترکیه اندام ناتویا نکاری وی کاربینه ناتو قبول نکر لی دوکو دوی دمی دا خواست وی بفروشه سوریه کو خدای گراوی عثمان سوریه بپارزه خواست وی اس 400 بفروشه دولت سوریه جی بفروشه احمد شرعه دکاره او جیبه او چه بيجن درباري اس 300 و اس 400 اس 400 بله و 300 جهيه دبيجن اف اگم بيجن سيستم بله بالا فرن سيستم ابو خو نكارجي حتى بيك بينه الا ب اريكرنا دولتا تشيكري يعني روسيا روسيا بله جارانتي بده انه تكار به مساله بكار ورين حتى كار بكار ورينه مثلا نفرتنا بو شرع نيرو نكار شفتاكي بك نكار دمانشاكي بك صاروخي يقو حقي مليون براكار نا بس ويت خوز بكار ورينه ليه بلكي سيجنالك جي امريكا تشو روسيا قو نهل اردوغان واجب كار ورين دهندر سوريا در البور قدنا سياسي بلي ام جوي خالي جي درباز دبا اگه تشتك تنبا نه كرم كه انا وايه ملك زيرك ملك سپاسكم بله برز نرينا مده وقت تركي
خواست قاعده خو عسکری یعنی لشکری بوی مزنایه بوی خورتایی آوا بکه و درکتن و کتناوی ده همه شواهد ملی سوری ده چه استخبارات دهندری قصره جمهوری دل سوری ده پر راحت حرکت دکر اجبو کاربه هدی نگه خل ودری بده آوا کرن چما نرین آمنده چما زیده پر حرکت کر دست پیک آوا کرن اختی جولانی هات سر حکم آن بیجن سلم تسلیم هات کرن را دست کرن امریکا راستی تبرتک ندا نه ارینی نه نینی خواست تنه تماشوان بی کابه چید بی تنری ندا جبو به که ترکی جی پر راحت خودید نهاد بی دمه که امریکا قبول بکه و تبرتک نداین از کارم نه هدی استیده حرکه بکم از کارم نگه خود ورده ماینده بکم جبو به که و زیده حرکه و زیده حرکه کر و زیده برحتی چو و خواست و جه بالافره جه مزن الودر التدمري آبا بكجي وشو إذا واشنطنيش بشتي جو إسرائيل أو جوانا تب بالافره هالوشان إسرائيل ناخوازي تجاري ونهل هزا تركي سوري ده خرد ببي ما ترسيه كويد أيام أسد ده جبو حزب الله ملي إيراني ده باسكي إيراني دور ده تشاوش كان وبهله باسكت تركي دجي دور ده ناي آباكرن دما باسكت تو تركي دي سوري ده خرد ببي بي آباكرن ودي سارية إخوانا إنو ببي وفيم بإسرائيل بما ترسيه سرخو قبول ناكي تجاري بشتي أبقى دست خستي ونيتاوي هاي ما مرة داود وكي آبي بكشيني حياة جي درعا وقنيترا وحمص ودريا تلف وديرزور حياة بقى أبو كمال وحلال حاضر تركي وريتشي ببي تهديدك ما ترسيك لسر هم بروجي إسرائيل هم وهم جيد ملي هذا كولو قاعدة كعسكري ولا وري آباكرن نب أمريكا خوشه ونب بإسرائيل خوشه جو هيجو وقت قاعدة كولو عسكري مازن السوري ده آبا بكي دمكي وقت شواركي سياسيان لشكري تشبه دبي دستبكي موافقات تركي وري قرتن بله جبو في كيف جي تشنبو وش يا داويج تخوازن بيجم انه تخوست قاعده آبا بك اتفاقي بشرعره ونظام بتشي شرعيتها هين كسي شرعيات ودرفت ندى الشرع حياة شرعيات وري يعني بشرعيات باتفاقيه جو شرع وتركي بكرن وريكرن وقت تشتكي بسر عردتن هين دولتين نافخين دي اوروبي تام شرعيات وباوري وقبول كرناوي وحكومتها دمكين نها تيكرن وتشوا قبول باتفاقي بكرن اتفاقي كركر او اتفاقي شخصي تيكرن ن اتفاقي ناف دولتي تيكرن بله قالك سباس از دفيجم وقت ما حفت قيمة مستخالة برسيارك من بتشوك هاي اسكارم مش كرمك ملاك بكم وك ما بهيستي شوبانا راغاندني رزدار صالح مسلم شو قاعدة أنجبليك يا تركي هفديتنك بمعاون يعني هفكاري هاكار في دار كريا يعني چزان ياري ما بستاوي چبو يعني أنجامي چبو يوي هفديتني راستی زانیار زیده ایم سر ویناتنی و تشکی زلا جینه هاتی راگاندن هکا برز عبدالباقی و تشتکی بیجمه لی اره او جی دریا امریکا دیسا جب دریا گرانتویا امریکا چو وداره جبو نرین آمنده یک جبو اب ایریشن یه سر چه کوبانه به چه تایبت سر بنداوات شینه به تکرن وری راوستاندن جبرگو اتفاقک دبن گرانتویا امریکا دا اختیاش شرع وجنرال مظلوم عبد اتفاق تشكربون يكجوا اتفاقا ايريشين للسر عردا سوري تايبت سر كردا وري سكنادن سر بيبو هناك خالد دجي براستي وخال هين نزل علنجي بس بيجم باوريك سر ويبو ويا ديجي سر بيجم يك جوانا جي او اتفاقيا الشيخ مقصود ما تستعمل هر نهر تشتي جبين وهبديتن شي دبن سراغ هانيتين يعني زلال كرنجلك تشتنا دوري راغاندنينا وهيفيتكم دبر جوانديا كردادا بن افهبديتن تباي
بله میرزا خوازم کومنتارێک بکەم بێگومان خوشکا کوردستان ئیرۆ حتا پەیمانە نابەرانە کەسێ پێیەدی حتا ئیرۆ کەسێک نزانێت چییە بەلێ هەنێک کولۆ خالم بچووک یەک خۆر شەرۆڤە دکە لێ بەلێ ئەوەنیانی ئەو خالێن هەگەن بێژن دتەلیارد چی چێ دەبێ بەلاو نابن بۆ ڕاگەاندنێ بەلاو نابن ji بۆ سریە تاوێ نەهینیان نیاوێ ji بۆ یەک کار بپارێزە و دەما بێ ڕاگەاندن وێ چاخی دەبێ ئەشکارە دەبێ وژی نەحمی ئەشکارە دەبێ بەشێک ژێ ئەشکارە دەبێ مەسەلا چوون ساڵح مسلم ji بۆ قاعدا ئەنجەرلیک بێگومان ئەو بەریانەمانی زمان تورکیا گەلێکی بترسێ بۆ ئیسرائیل و کورد ببن یەک بند li dijî berjewendiyên wê ew dibêjin na ez ê Kurda qebûl bikin bi hebûnavê ji ber Amerîka garantiyê ji min re got ev Kurd tedêl min nekin û heta dibêjin dikare Tirkiye erêkirinin ser rêveberiya xweser bêkirin bo herêma Kurdî an jî Rojavayê Kurdistanê ez sfê qebûl dikim lê belê hûn alîkariya hikûmeta şerê bikin bibin beşek jê karibe ev herêmên Kurdî taybetmendiyek wê hebe ji bo Kurda wekî dijî mesela yani ew ji bercewendiyê xwe hêdî hêdî baştir di hundirê Sûriya biçespîne yani ev mebesta Tirkiyeyê jê ye dixwaze îstîwek bi erebî îstîmaretil Kurd yani Kurda bi alî xwe bikişîne çêtir got İsraîl Kurda bi alî xwe bikişîne mebesta hemî Tirkiye ev bû ji vê civînê بله gelek spas bo her du mêvanê me Melek Xan û Kurdistan Xan em gelekî spasê we dikin û ku vî bernameya van nêzîkî 2 saetê me hûn bi me re bûn û bi şîrovê we û bi zanyariyê we em hêvî dikin ku beşdarê me jî jê Sûdê wergirtibin û hinekî gelek tişt di serê wan de jî zelal bibe her wiha ji bo Mamoste Elbaqî jî gelekî spas ji bo vî bernameyê dîsa û eger hebin gotinê we dawiyê her yekî deqekî eger hebin em ê bidin we eger na em derbas heye ez bawerim gerek پێشیم سپاسیاوە دکن و براستی سپاسیە مامۆستا عەبدولباقی و پەیف تیڤی و بێ دەرفەتا و مەکاری بوو gelek pirs hene car cara em pirsaş xwe dikin bi rastî yani em bûne pirsaş xwe jî dikin yani gelek tişt me anî ziman me gelek sûd wergirt ji vê danûstandinê spasiyawa dikim û hîvî û daxwaziya min û bangewaziya min ew e ku biriya vê bernamê biriya vê peyv tîviyê vê ragihandinê dengê me bigihê gelê me Rojavayê Kurdistanê bi taybetî bi yek dengî bi yek helwestî bi yek hestê netewî destê hev bigirin û berê xwe bidin Şamê hîvî û daxwaziyên me pêk bînin bidin xatirê rondikên dayikê şehîda xwîna şehîda û ez serê xwe û bejna xwe li ber şehîdê Kurd û Kurdistanê tewînim û înşallah nêzik ne dûr wê mizgîniya serxwebûna Kurdistanê bê bi otonomiyê dest pê bike yan federaliyê û hîviya me ya me hîvî û nexewne ku Kurdistana mezin bi serperiştiya bi rastî ez ê bêjim Serok û Rêber Barzanî ev hîvî û daxwaziya min e û bê damezrandin û Kurd jî weke her kesî em bêjin em Kurdin û Kurdistanî ne Kurdistana me heye û va ala me ye va hêza me ye va em jî netewekin wek her kesî min el dinyayê wîndane îdî bes ev 100 sala em digirîn û em xwînê dirjênin gelekî spas bi we hemûya û kêmanî hebin me bibûrin gelek spas ma nîv deqê me Melek Xan hema gotinê xwe bêje em derbas ji bo yekê ez zêde tiştê gomlê gotiba birêz Kurdistan got ez dubare nakim lê dixwazim vêna jî bêjim rastî jî bila baweriyê me bi hêza me hebe baweriyê me bi gavên gotê kirin hevkirinên yan jî wek bêje peymanên gotê kirin bere timî em nezêde bi guman bin bere hinek jî em bawer bin baweriyê me bira hebe rast e tiştin hene ez ê bigirim mecbûr em ê bigirin Kurdistan em ê bigirin mala we ava gelek spas em ê bigirin gelek cara hev bibînin spas bo cenabê we spas bo Newroz Mamoste Elbaqî û her wiha temaşevanên me heta bernamekî din bimînin xêrî xweşiyê de bi xatirê we şev baş şev baş